advantage enam nangne ciputo nangne pupelo polo mo banta nile do join tu lo sita me batay konap nepen nangne rok titik cijong seroy do kok titik halabang sok ke cijong seroy bangke abederi ko kodak bodalo ke dodam itu non university kodak kikim gitu longle lang nap adin haladak bang harut please so se amegalaya asor patumi bang pak ente haladak ke malo de dodom nako lahai birta pulis atum cinin de pulis atum han keba berita jadi umatung lo pindah kode hadak pora tonte te ahok itu ke cukidar lo itu cukidar lo ahok anda lahai information beri bo pupesona la so ba haropi nangge teji muthe hola dan itu mang cipang room si hola dak local la tompen hodak si ton hip mulang khek long o si halang tu mang hoda masih hola dak dokok kontak ke thom hola tum hola dak sangkok lo pas hola so situation hai bang buji jepen thang ba be ninje ke sorsa tum bangke intonang po inton noi ko sinali tu mak katok mana cuniri non ada komite has body non ada dulu itu non karyawan lagi you guys have to make the decision apnal ke decision lo bhal decision lo kithi bhana ke itu ke fere gelo nice travel itu iklan whatsoever lo ahin alata cuniri malu susah ditanya lo en order atuma alo problem na lo alang litumta attack pen order away bopol alang litumta action ene de tik lang dunding dokok tik hala bangke dokok lasi hala dak wan border areas no solution of han long sin dong tang hala dak long ke BOP bi chot kan bangke chok chelo BOP ala hada bangke police station outpost lasi budak bangke binako long thoma adin ke nangji langsung sih dak toa bang non heno pikan la ini emergency bisa men kecil yang bangke akisung to koklo lapen arting kuno adin no alo adin no arting border kalila ku alwana tambe hola dak 45 families do 45 families atonke they are holding the documents of Meghalaya government of Meghalaya agin pen kipi documents hola tumse use bomlo hal hai tumhane pang technique la pen hai tumhan bangke immediately pele action ena ko keta manong bangke action ena ko harsh reality lo lapen udah voter list lo problem do double voter ID itu mau along ta muni to tungta along ta problem do bang tumang nande do itu lo ta lason do ko जब मेघालय लोग तब वोट पिदुंजी लापेट कार्बिआंग लोग तब वोट ना पिदुंजी लासी हला बांसो अफान बांग पुलोंग ते इलेक्शन कमीशन पर चिंकी चिंवासी हला आलाम के पले दंपंसी हला बांसो आदिमा लोग अला वोटर लिस्ट पर पांग खांजे खामाके yang nang kopo lapen kita jutsi abang la pulo kali ben nang chuningri tim karbiang long itu ma kerja kehai Dr. Tulian Ronghang alang le leadership rat atum anina kehang alang tunang pudun alang le tunang pudun bang haladak sport bang bel alang le tuma anina pat keterkan kapu laso bang tadu kibang beda rapota alam dulu problem dulu patumi bang ke MLA sahab tum dadu alang le tuma Chauhan nam lo nili pakai Chauhan nam lo rat long pasti kita lomba hola rat atau mai agresif tu orang si hola public lomba ke pada long dalam si itu ni pada kemo Prabjan and all delegation led by CM sir nang tu dah mereka that depend cuni lo thank you very much dan nak thank you dam lo dia tu tak meeting ko kai dia tu dong mukul long kami betai ke thom dam lo lapen ke na tu ambil border kami betai ini dah mula so kita. Karena aku ada meeting dulu jadlo, lapen ke time ini guys banyak masih numpia kahai, alang ni doktor masih numpia kahai SM MLA, alang lah pulau dua orang ka meeting dulu,
kan dulu ya border issue meeting dulu lapen silong ulong dulu itu bom lu nih mau officially pakai tapi publicly dan itu digital tapi non hell laso non syukur laso jitu niki non pulisai laso tame nili ada lokal misi keman pulo kita damlo biji damlo emile kita damlo lapen ke SP banda diamond against lo nili tipo lagata gisi banda pulo lapen ke latumuna toilo lapen hola aring survey pandame hola pandame ambulance pencegok doktor rumhan generator rumhan pusi dan hujayan pe man lapen hujay dame nilimuni to ko medicine pan dode pope tame ko an mane nahi hata ta pidunno lai dama claim pidunno mo bas normal ke local MLA do rupsing taro na kaya na kita paninget na Mai bố diêm sát cần cái thòng cái đúng làm thì cái này cái với nó cái về này cái làm cái này cái là đúng nó thì nó mà cái làm cái thực phẩm cuma làm ini cocok di jakam klaim klip lo tak kam tu dia dari lalu isi ini alam theba sini lihin pen apa tan nanti pulang theba ke lalu tiga isi apa ke itung video pen itung Land Revenue Department में क्लेमोन जों क्लेमोन पुस्ता ला हर मेघालय के दाय आलों लिया मने लोग लिया पोता बांग्ला है नहीं नॉन के ला हर के आन के लाके कितुम आलों लेक भी कर बैंगलोर कुछ और आलों लिया पोता Portare piccolo che non è piccolo che किलो ला portare il tuo decision la tu inter district la inter border के तो तुम खान के तुमने porta के फिल अप नहीं कर सकती पूरी रोटी होता 3000 में porta के बेसिकली के बने किलो लिया बा किलो लिया बा डाक्टर बांग पोता ला थाने नॉन के बोतु के अमेना बांग के जुमा आलों लेता जुमा अपुतार आईडी ता जुमा Amunita, cuman kuliah kayak melalui loh, macam kuliah ini melalui deh. Tak ada problem tu. Nasi ni putih pakai la, kalau tim tak di long lihat kota bang, ni pakai I don't cover up sih. Lasu cuma amen pen kita cok kerja pen kita cok kita lasu long lihat kota bang. Bidet mereka penglong kota bang lah kayaknya. Kan itu kita kota bang sih pakai melalui kota Kolwat Sonpur है itu bang. Itu mana pijar lo, itu pijar lo. La इसके लासो बासो बांग क्लेम नहीं कली प्रोटन टेन उनके मोहे थानो मने आलोक लेता cuma आलोक ले कोता ता मेघालय पेन कोता के क्लेम ता cuma क्लोन ता लगे itu के मेघालय पुजे बांग ऊपर एकदम दो नंबर बाके इसी पसु बाके भूटान आईडी cuma ngaro an के भूटान आईडी के लगे मेघालय भूटान आईडी से Bukan idea selalu lagi. Bahkan Meghalaya elektron hul pulutan terlaki Anton tidak mungkin dijeng dulu. Ada piba alam ke. Lapan siapa ke itu mau putar tentang putar tu kami tikit je. Lapan ni pulih pakai administrative apa di elektron komison paling pulih jadi pulau kita itu intensif division udah bang pakai karbiang long gitu arong an ke cuma kupelo kari kupelo mutaboti tak pakai. Meghalaya पे ना बाकी लगे पुतारा idea बाकी intensive video बाकी belong ले जाने को बात तो पूरे को गरीब लोग हैं आलू ऐसे पी बात लासो पुतारा बाकी निरी माने assembly लोग कोई question पूरी लो answer question पूरी लो निले पर answer ना अभी बात तो बाकी तो ना किलो लासो पुतारा बाकी chief election commission पे order नहीं को किसी बात Meghalaya लो election लो दो को ना बाकी DC लो किसी लो expert नहीं लो in DC bang ata bangke lake pakai election commission pe lake mau problem do koi ko dalam ke dalam agak itu ke dakar biang long along senang do yo ti da si buta rai kita Meghalaya burge do lunta Meghalaya antona ki hitler ta Meghalaya putte lag bang Meghalaya ti kubom lo ati pi bangke ta to lap ke lam to ko hine bangke tumang matumang arong ana bangke kar biang long development akap anke isi taklan oleh isi takkan unik, lah pakai, tetap pakai asisten dan angklep.
Angkat kita lu pun lagi tu mereka lu berkeklah. Dah betul betul ni mereka lu berkeklah. Asyik tiba alam. Bapa lu kan orang lagi. Itu nu teklam lah betul lagi. Kan orang itu lagi. Bangun tu nak betul betul baik betul nak. Alang itu fight fight namanya lagi. Oh, mana umar lu nggak payah lu sudah dah lu. Tapi cimri saya dah. Sementara tanang pada urusan lo. Nasi lahir alam tu. Dua nombor lah pakai, isi pakai. Mereka tu loan order situ sana pakai. BUP tu je flat play ada ke. BUP je flat play no dah tu sikit tu sim taruh tu. Oh sim taruh tu alang ni hakik. Handuli per langkeroi joy koran sini koran si JCB hum hom toar ke soy handuli BUP tum chini tu dek. Lalu macam mana tu macam apa? Kalau cerita tu di tu mesti JCB ke sistem tu lepas ya. Oh, जो कोई ऐसी नहीं कोई ऐसी मैंने JCB आकाम के क्लेम इंग्रेन हुर है दी खांगुरी लोग के दो BUP तुम चीनी तुम दे पुको देखो आदमी लोग ले चीनी दे पुको जो कोई ऐसी नहीं कोई ऐसी अनिसी का भी नीने का मिला जो कोई चीनी कोई चीनी दे तो सोच लो है अनिसी है coba coba harus kong kelanta BUP kengkeng sih kebantu tapi BUP tu tak tapi mesti kan ni ati pi ba ati BUP cok ke cok ke ati tu demand bom lo tim sa fanda pulo DGP jaki ai ata pulo je mene meghalo border ke longi ne isya bang khanduri khana ne la pen tu bang umlap ka ne ban cuma tum ke long thong le along ka pe cuma tum bang ke tum puat hai do ke abe posi abe pudak kong le long thong le long ke khat sala ke kuna te ja ko ma che long lo mukro cuma tum si khat sala pan ke untik in sigat puri pon la pusi pitu ati pira khanduli cuma ke kuna pan si aja ko ma che long lo pangap la pangap cuma tum si khanduli cuma tum pan ma ke in sigat puri po la tum si pitu po la pa si bangka hawa tu bangka la bangka hapu kumbiang cuma orang tu oh hadang lo tapi dalam kau kita kan biang orang cuma orang tu pik agak pik cuma tu kan tu kawe angkon kan tu we kalau si bangka tapi itu development akap istihinya si lembab lo tu cuma tu dah apa suka nak tujuh jadi kali dapat mereka tahu kota dia tu orang lo ke kota dah orang nona tahu nak kau lo nong girong lo ke ani siwet kota ni tu cuma hati pisi 171 kita pi cuma tu megalo tu raro na tu han tu megalo kan kota na tipo apa na tu kota ni dia hidup terbang dari sana itu makanya kar Bangalore tu han pen tu kota na piado itu kota ta lah hello ba macam puna orang ni tu long le tak tu ke kar Bangalore long le tu bang cuma tu dulu kota tu kota itu celaka tu kota cuma itu nang piado tak le Jula salah mangkai bosu Nanti bodapati sihini problema bang ladak hidup nanti ada kedo kita ya tungsi bodapati ke foke dah pot ada ke pot dah tungsi bang tu ke meglogran tu sampai tak ini tu orang kau ni ada juga ke tu asyik piwa lagi na patai lo ke no lagi agak kimi alam kali lagi apa IB tengah kita hidup tu orang kau ke BUP lo kalian punya potat nopak itu cocok lagi. Bagi kita kan kita lagi. Tapi nontak tapi itu tu kita pun pernah. Tapi ni kuri pakai nontak halo. Tapi itu kalau kita pakai pen, muni tu pan isi ani kita pun lama kama bang dam sikit. Tapi puluh tu benda development kama ka asal asal. Pernah council pen jawab tu kita rom lah development tebok tu bang itu kita pun jom sihiri puluh tu. Jadi si mana kan? Siapa kan ni? Siapa kan? Sekali ke? Mahal ni ni lo. Inglong le tu pota pilota gidia long le mah higi long le pinong pakai ni di. Na cubai pulang lo nak tu dalam. Adu dah mau lah. Tepok terai ke nak ke mana cuma atum along le. Long lo lagi. Kejor mah. Doktor tu. Adu pi. Agar pota bang mengajar pota itu dah ko. Nong mahal ni ni lo ke. Along le han pu malo cuma. Along le pota malo cuma mengajar pe. Pulau tak buta lagi kita cuma. Kita lagi cuma ni tu mengajar lo lagi.
Satu lama tu kalau tipi bang. Lasi dah hai bom tu bang itu bom tu dia belum terlalu bang. Tipi bang. Buta ID itu sensor tu bang. Tapi jangan kas belong identity bang claim dek nanti. Dan bang aku apa pun tipi ni long dan nanti. Dulu mall bang ke lah long le anak bang ke pota bang ke itu anak ke tu bang ke itu tak belong. Pota ko amat lah kon am selah kan. Cuma meno jangan meno. Tekar belong along le nampu. Aku cuma tu gaya nak tampo long leg kan nak ador cepat pergi. Ador cepat pergi. Ni bunda amen ni pupelo. Ini mulai non ni ni kan kau pada pernah. Jadi kalau dia jorong, jadi kalau dia jorong kan jangan kau frog bang logo lagi bang service cakap tidak. Saya dia loba. Nong me kalau apa tahu nong. Tu dah pasal kita tak gopok. Tapi dah bos tu bang, tu mesti konde perlu nanti. Bos tu bang ke, buta lagi kita, itu mesti konde. Nongda kota pen, keklen kalau kita sini, keklen nanti perlu nanti lah bang. Masa mesti ke, ada macam kan pun sedap bang, abang tu ada bang, bang tang bombo, tipi bang ke. Ni ke kalang ke, mekhalui ke, kota tak kalang ke, buta lagi tak kalang ke, ni men tak kalang ke, ni rong tak kalang ke, ni men tak kalang ke, ni kur tak kalang ke. So bos tu nang kau, tipi bang ke. Tadi di lega kapek lagi lo situ di dia bang ke. La bang putih dah itu la tu tu terang ni nak lain pakai aja tapi pakai dapat cuma aku tu cuma tak ani putih main lagi dapat han pakai lo kata dia pun teh dah sudah nanti kalau kita dia dah fikir awal kita udah putih dah tu apa meja dapat lah tu ke kasihnya tu ke bang koi bag tu ke lah tu ke mana akapnya akan plan dulu problem lock lah border problem lock mana kape doje pasir tu akang lo tu akang lo bang koi lo sponsor ne peniti dalam tamuti dah bang koi lo abang mutin dah kanduri dah bang kom lo kalau bang kom ne bang pin ne bang kone mahat kan lo katanya amen dah administrative kan lo lah tu ne conspirator tu tak ekor ke thang tak ada deh ada pi bang lambe lalu ke kom kalau tu ke bang koi lo bang koi bang thongke bang tu ke akapre akam avelo lagi mutamoti ke ngong pen medhalo aburdara bang petlo nang po ati ki bang lagi oh tapan pethe bang ke lagi kan benglo pangap per bang lo bang kharo ko kopelo ti bang ke rong si ti bang dak tapak ka do ka be along ta pangap area mekhaloi pangap area mekhaloi dak ke ya te ta chuan khai lo dak ke ya aku ida chuan khai lo la ko se ba ke tan ati pi ba ke la pa la tum ke tu lo te la tum ke akapre lo munit so arlo ba arlo so bisik ke dik da to mang tum la arlo so tu di abang putin jambrong te be trai ko abang putin ta mula dan turpa ko ati pi ba ke ani si hata ka la ke ati hata ka la ba ke bang ru ma wa pa lo la pun tu bang ke la ni na bai tu kopino ke ya botu dan ko holo ta ke ya din phede lo api bang ke halo man ke wa lo api bang ke tu tu la ko na botu bang na ko ti bang ke tadi ni lima ada bang ke itu mana konsep mana hidup abang sih itu de tadi problem bang ke siapa itu dia naik api bang tapi di dekat program ni dia jelo 800 lo mana mangke alundero na tangi pulo dia berhai bercewa lalu dia kecok ya jadi doktor sorot alkipu itu gue ketemu kok ngomong doktor ala doktor kata kasih sompun cek ulang problem lu pakai tentang lo solusi lo pakai apa solusi lo beda apa sih border lo kan ini lo pakai problem ke problem nah tua sewa nanti kita di bawah ini kemarin di buka di bawah even karena outpost ini dari itu ini kurang ada situ sih karena nasi border sorga ane hang
Piklo, ini tu ni ang piklo, unam tu si, dalam so problem ki solve tek lima. An, soda prang, soda development long chain pun itu dah. Border itu atau tak development long chain. Itu hanti po, cukan hanti po. Apa sah problem apa delay lang nilo. Ang problem apa kes solve sekarang ako. Lah sa kacing wae lang kanu na. Kacing wae lo kanu na le. Kacing wae lo ba sini tu participate tu pakan lagi. Aku mesti pagkatapos na dan tumbang nagcak lo hu ne tumbang sol bipo. Lokal na ne tumbang praktik na sol bipo tumbang klaim di tantu hu. Cukan na lo. Ang problem mo ke konsiderasi anti per border so regona so. Ili tu klaim tu heka kamu bangle normal ke masalah. Ada lagi industri border benar apa? Iko pagi melo he itu hala so komite lo itu ini situ ini dulu bloke. Iko pagi melo he. Mana ini por pepina megande. Industri border isu benar. Kita Nora Sorkar Bank or Chipistara Bank, 62 area Bude, Tunaji, pada Alida, Tuta participate Naji, regional committee along a member of people, Nora Bange, last or regional committee was strengthened would say, if you are sentiment bank, Kai Mata Adam Lake. Another problem for you. Do that, put that there, you know, you're buying a bucket, get to get anyway, can I go to you the desk? Thinking that the problem solved alone. Dupong ko lagi. Lasi, cingkidu, kecingkidu dah sistema boleh dijual. Itu pia sentimen si ada input pidu nanti mah. Kopiah lam si input pidu nanti mah. Kecingwa yang perang-perangan, lale itu central level itu mas CM pakai han. Under his chairmanship. Solution tu dia, gimana ya? I'm proposing solution. Itu mas CM, chairmanship belum. Sehingga pokok defisit produksi lagi komplit apa itu member tu ada. Cuma kalau ini review bangke itu political party itu isi asal komite perumahan. Let us see yang dibicara. Ada political party members kan also be there. Ada cewek itu sih itu kalau cewek ekor bangke itu representative itu kan ini tu nanti bak Pudu na jalan tengah. Aisyah pun aja lah, hello itu ni penting. Cikan problem. Jauh si input, tapi tu ni apa? Extra pun kena sok produk extra pun ada jatuh guna. Kita itu apa? Awe tipen bang, decision analysis info, muli lah bang. Jenghor nang ham kalau bang, plan nanti. Lalu di buat. Oh. Nomor 2 bang ini tu kita mula kam soni dulu. Anu tiada border orang dah lo, dah mo concern dulu, kita mesej orang dah, cuma di sini concern dulu. Kita itu, mekanisme apa? Apa sih itu mekanisme ni? Lasi council supported all party border vigilance unit cipi. Politis kan ada border kampen. Kado mana involve kona. Lastly, Handuli law, for example, Handuli Border Vigilance Committee. Kalau ada lokal tu nahi. Kalau ada lokal tu, parti tim benda, representative pona ko, tak representative ko, jadi tolong ko. Acaranya memang council kaya dulu. Nanti pulang tapak. Vigilance Committee, kalau ada Unkerbi Vigilance Committee, Kurang Habua Umlaper Vigilance Committee, Sabuda Vigilance Committee. Kenapa Vigilance Committee bina? Ini jet komorongo. Ati, abirta lagi news lagi anggi itu ke David. Apa respon untuk kita po? Angge itu apa ke? Kita lagging behind po itu apa? Border so orang itu kan confidence ada di.
Langsung kursi Standing Vigilance Committee Dunangji, all party, supported by council. Council will support the Vigilance Committee. Kalau yang immediate response system itu grupo, langsung mekanisme apa? Simas ini, dan ini kuih. Aku Sonia apa? Mola, kena base aku dah, ninggilo, alam ninggilo. Misrepresentation, misinformation. Jadi yang kat mau hal ninggilo. Ternyata yang pun dikecok. Waktu menikah sekarang seorang lo, kena long, kalau seorang tu hebat, mungkin ada tak kecok. Lasi, misinformation about ke dak pima ciplang. Silong time salah news ke kelang about ke peda. And misrepresentation grupo. Ada so misrepresentation ben sentiment utai po. Adi sita kiwang ke kandugia sor seba, pero kung kiwang lo, ani ke sugi itu muni lo. Tara tu silong tayo po tumi silong tayo lang ka, hadap bilang to. Minor scuffle took place at Khanduli. Minor scuffle kini lo. Lupa kalau saya putuak lo. Hospitalized lo. Kita hanya bangke misrepresentation. Lalu apa? Itu apa ni? Lu kita fikir tu oh, kita news talk lu bang news dipit kapolai itu tu. Setiap kota sila soal news bang. Kapolai na ini mah. Lah bang, kau bang beli. Kalau ini kita fikir kami nak ganda. Apa sih information share dengan pola? Kira vigilance committee, local standing vigilance committee all party. Kalau ada media cell ni, tiba ceplang media cell apa immediately itu manis newspaper lo tak pernah po. Kalau bang newspaper lo tak pernah ni. Ada media war bang fight pakai ke surat nanti sentiment lagi. Patu ni maksud news kelang lo. Agak dua ini sih lo kan, silong kami bawa lo sampai bang petrol barang tu. Tumi lo. Lasi, lahai sentiment utai ko angke, mereka komunal dah tu. Lasi, nora bangke, border lang si thang lo kelotang te, very sad, komunal dah tu. Ang komunal pada depji, apa ke? Kalau maksud danger sebangke, ini tu deng mana ko. Lasi la vigilance committee alone, not only all party, cuma ada orang tua kan itu nama ni balik tu nak. It should not be a country fight. The border problem is not communal problem. It is border problem, is territorial problem. Itu narrative lah karena ekonomi. Bahan itu ni pun ke, lah bangke khasi non khasi problem. That is the narrative they are doing. Kalau so narrative lah khasi, non bangke, this is a territorial border problem, not a communal problem. Allah ke nali, baca isi lecture mari pada kita cakap lagi. Constant media exercise, not only in Karbianglong but in Shillong and Johan. Misrepresentation pak pakai long dan angko. Kalau tak ada nasi, itu komite member tu next komite itu serang lah, meeting pas serang lah. Ibu nanya bangke. Kalau nak close ini tu, kena ada nona regional tu komite keseng apa reference point mukai tu perhilo dante, isi reference point tu. Mana kita komplit tu है. Isi aku reference point bangke historical background tu lah. Isi reference point bangke constitutionally recognized boundary pulo. Isi reference point bangke local condition. Hala local condition lo masih pahaya ya fancy. Alang tu kiun tim kasih kapai kun jadi aggressive berat lagi ciri dah. This is
lagi cingin lo orang lo ke. Ada mau pes pulau, juga hanya cingin lo ke nong dorong sor, pada lah tunta along tam, oke. Sekian, kaslah sor dah, hapus vote itu lo, hapus tangkap bosan dengan lo, development ada hapus dengan lo. Umat asor, sabuda asor, jatalong asor, kriumat, umtili. Mari tu hala tu orang website lo lama dah lompo. Village council tu fair betul. Yearly they are getting not less than 50 lakhs per village council. Lakh kok ke apa pendong pom. Itu lah cuma bangke ration card kipian tak. Itu apa politik sepatu ilat mulut tante. Itu mulut satu ni putar apa? Lasa problem bang ini address ni. If they can have village council and get a monetary benefit of 50 lakhs per village council every year, why can't we give? Lasa problem bang ini resolve ni. Ada ni cuma ni puntai cuma no. Mungkin dia cuma represent pulau netu, daksi netu ni tu kantor. Daksi itu kantor seno. Mungkin kan ke hal tu program orang play guna dia dah tadi memang ke coklat punon, hab bordan di dua tu bang macam tu. Meghalaya sor, Langkara sor macam ini, Tapara sor macam ini. Dia sor macam ini. Anu pen hala, artinya sor polang ni je lo. Artinya sor punta, hala tu ke khela. Asal, bukan bukan, lalu kan ambil posisi ni juga. Hala tu kan diplomatik dulu tu orang ke. Puda benefit ada, dah lah puda benefit ada lo, cuma orang tu dia apa nak. Asal dah highlight lah, nang thong sabu ni tu. Apa pindah tu si? Border committee orang cewai, regional committee orang cewai berapa? Lahir karbi orang tu ke, ni tu jitu TV kau. Lalu hari ni strength ni, hopeless aku itu lagi yang ni hari. Kermi dah ho, ala kele sometan dah ho, ala sometan yang nak hak aku dah tahu pada karbi musim ada lagi dah. We should strengthen them. Kita kini tu strength, we should strengthen them. Lalu ke puda kalau. Abri cinta orang tu kan dunia tu tak tahu. Lakan dia orang asal tu macam ini tu macam ekonomi jadi strengthen orang tu laku arjak ki orang tu abdi dia belu tu. Tapi ini nije kok lagi itu mah di dalam komite member tu non ringan tu gitu dulu. Nije tu lagi dan komunal lah isu tu pun orang tu kami orang council boleh nak cepat ni. If this is going to be a communal narrative, we will not participate. Officially नहीं नहीं ला officially से boycott ये बुझे था काउंसिल में boycott ये बुझे था officially से boycott नहीं उन्होंने वन प्रेसिडेंट होने के चलते अलग है it should be official लासे participate नहीं जी officially से ये oppose नहीं officially से ना तो ला communal narrative के पूरा बांगे border problem solve है नित्य माचेदो निंदे नित्य माचेदो निंदे ना तो border problem solve निंदे निंजे की नहीं. And this narrative should go to Shillong. Intellectual tu mana? Hala tu ma NGO kata tu mana? La maksud alam mana? Lepas ni. Lasi ni klaim teks tu. Mungkin KSA tu pada anu tidak ni je. I was expecting them that they will offer their service. Service yang offer lagi ni saya kata. We are there. We will die di sini saja tu people. Ni yang mana? Bagi itu saya sedang bilang, kita young people should volunteer. Akan lu produk te, mekanisme tu, dukung lu produk hanya buat titir lagi. Repeat action force aku masih bilang, kayak saya asal tindak. Dunia asal tu repeat action force bilang. Ina produk te dah kau beri produk dapat. Mereka kesihan dapat ni. Lahai mekanisme bang, pilih semar pakar produk te. Labang soal ron itu apa nak hari ini saya. Saya request itu mah CM therefore very big heart. Alang li kado pada pangrompon si border issue bang politicalize nang ne trend nang lo, misalnya lagi dulu, langsung lo.
core isi council level, highest level, core isi a committee, ala nang sayang kon ni all party. Padahal kacing wae komiti long. Oi. Tunai po la tu mangi tu nang ni po so man de terus tahu tu. Kali, bulan ni program dah alam se lekun dulu, official dah alam lekun dulu. Nang delegation dah jod ke, governor lo delegation dah jod ke, lagi member dah. Lele lan hokta. It will be thrown in the dustbin. Sehingga harada official a mayor long, harada a prosedur se tokan, bukan ke, ada prosedur tokan aku. Netum give and take national tunde, bukan official dihadap si council na super opinion deh, netum give and take national tunde. Official di selena ini hara. Right. Lasi itu mekanisme sesemar pakasi, prinsipal sesemar pakasi, lahai cingwai sar pensi itu alam pilih tumbong nanti. Tapi nona chief minister jasa nang ipate na ni stop na melang hai. Nona chief minister chingwai ji pulang tu delegation team da ni welcome lo. Lalu cingwai dalam nak, Chingwai pulang. cingwai dalam nak itu mekanisme sana. Di adik cuma nak support ni ke? Mohara na chief minister bakda. Chief minister itu bujai pakasi ni. Komunal dalam unity. Komunal dalam program te, what is the problem? A problem apa bangke? Border committee tu kau boleh puaman action and mangwe. Polis na mana cirelo. Tuhala bukro son, jatuh na buko cirelo. No action. Lasi legal option tu ini. Hala nong turut lobang. Aku na 1956. Ini tu kalau sini lo. Nedung ke nang dudung dek. Nang tung kalau biang long ke nedung ke nang dudung pun turut lobang. Jadi semua pun kan dia ada ya kan. Apa mana? Hala tua bang protes tim lo. Dek angkat capen khajana hem khajana sini. Mujurna tundung dam lo. Hala semua tu they refuse. Protes lo. Mulai hari itu lo mulai kilo. Labang so botsi, bukan hala. Texas Master di 1957. Jadi kendeng lo, meeting cahang lo. Puan, kaunsil meeting cahang lo. Kalau ada in principle tu cakap nak. Anak muni hisap nak. Cuma bangkan rumah, dan di bangkan rumah amuni dah hisap berle, dasar kita dah hisap nanti berle solution panak. Puhara masuk kasih kroy nangkok abang ke 1956 negara pernah perlu. Ahara masuk problem besar besar. Kaunsel sor action lo. Polis tu kan pulo. Alida tu kan pere bro jelbeng kondo. Langsung sambil itu. Nora bangke border lo bangka problem kita pernah. There is no security to life and property. Bangkan ada si nupa pentuaro. There is no security. There is no case. Why there is no case? Border talks are going on. Lasi itu tidak insist dunaji. Daso komite lo insist dunaji. Je number one principle of talks should be that there will be security to life and property. Security to life and property sa we kota ne tundang sing gidunde na tingike will stop officially kudunai alo tante lahai ghotna melu ala tunga patu hai lo ala tunga no patu meti akhudna la kha hala patu ni ne phala border committee tu pen ne phala abis ta pilo batai ko anu ne bang tuma tu puang si dates and all ne phala pilo hala area mi nilai wah yang sini pattern. Anda ada silongan newspaper lona, pattern langsung kita. Next day report dupi. Ada misrepresentation. Karbi tu bang, sini tu jadi defend kau. Karbi tu saya fikir tu aku dah lo bang proxy. Saya fikir tu panangnya tu cek dan tengok dulu deh. Masih tu bang tak tu macam jenis sudah dia dia tu bang kamu tahu tak kau. Lahai si hadak ada newspaper lona ke. So we have an intellectual fight to make, we have a scholarly fight to make, we have a media fight to engage into. Angke
economic fight, how to win them away. Karbi ang longaran an kasi tinggi apa. Khusus development ang country na ilabak na. Kau sila sa mata pagpakan ako. Itu mana po tayo din po. Na po ito effective lang po. Ang effective mo na kumang to na po. Mungkin MLA ang kaya masuk dulu ya. Hala, yung dorong so. Hala so rame, tung patah lagi po bang ini. Ada di piero. Itu confidence dulu. Dah kami tumpen ini yang rakyat. Mau balik aku benar. Lasi, la bangsa historical narrative, la bagian high narrative an ini kecilangan ini ada tu titik. Lasi, la high ke, sulimo po saya itu ibu enggak, major bahag, measures, mechanisms and decision below. Lasi, la sorong pe, itu mah under leadership, let there be a core committee here, in which other political parties also will be represented. If need be, KSA group and other important group will be represented. Let us have a core committee. The Bangsa core committee, core committee can have meeting inside. Thank you. Lagi po, melalui je. Main Putihai, Pagano Council CM, Dr. Bernard, dan Bini, Tetong Rapsar, Kiri, Mampeng Rapsar, Mampeng. Ini pilihnya lawan kita, seperti lawan di Tanjung, terang tahu karena ini kenalan dengan ada pendalang ini long experience, tapi alangli karena ini along di kasi kemudian mana sebenarnya practically ke awak lo ek nomor bangke kalau mau termas council la pente MLA hin bentuk me bas state government hin bentuk me ordering area lo development akam eklen punjau kanbal itu ini ya me lo ke si cek pesara si division na el porangko orang kedua mungkin itu non domain yang paling ekonomi jate economically, politically itu security itu ya pak tapi ente nangge kau itu noy itu muda jate laso kami ke betampe jate itu nona cingbi itu ya pak bahasa attractive itu di bangkal so stepan ekonomi dua nomor lama ke non mana ke alam di gunung nak kecewa nak kita Mungkin KSA ba youth organization penantum tu asih hal bangso area lo itu certain mechanism tiap pen de hal bangso area lo amuli tumpah kenan sohut itu publicly mana hal tumpah public guard kita panabang la bangso mechanism bang tumpah develop back nani lagi mungkin produk itu autonomous council pen by itu elected pen itu pen ke lain itu religion kita be bisa mechanism tiar pen hal bang solo bangke isi lah mungkin lo jadi semua kado itu pen cerap itu sih mungkin celar sampai hal bang solo dia long semua itu hal bang solo area menurut tuhan apa isi protection of Hanaban, isi mechanism tiada. Dulu orang pakai border problem solution apa? Mungkin li ke place alam mungkin sini support. Tapi kacing lain pakai tu avoid dengan kacing lain pakai tu participate naik. Pen kacing lain mechanism apa? Itu benefit kedua Hanaban, leikum tuan rina. Pen di nomor kalau sudah dipakai itu lahai penalti bangke itu delegation all party delegation ustane itu bordering alam tepu tak berjalan development alam tepu sampai itu chief minister government of India home minister sampai baik kecil tanda
step mga kaya nalong kami, hindi kasi kami lulubot. Kasi gano, dahil ka doon, ikiklaim apuda kami, itu ning isiwet pen, le klaim ponra, usin nila, hay step buka, mungkin lang li, elben kay kapag lang kon along, nilita, lam sidom nungsin lang tinggal so, karok. Jadi, ini nama, ini pun ini. Laso la komiti curi curi naik bukan lagi pun kopiah tesi ni jangan kok mau benturan kayak dulu naik milik tumpah proyek. Milik laso komiti saying that pen ladak atu mau akar biang lo mau ni hang confidence non unconfident. Lalu kopi tu mengklaim dunia kosong tu mengklaim dunia kosong tu hati sih ketu ni lalu ini tu hang cingin. Lasin la soala mang akam na yong sinang pachini da chingwai ja kurong de la soala mang ni tu ni ni de yong sin ding nang ke dun tuang kulo de yong sin ding nang bidun ri kulo de la ni ke nang lasin lain la Dari Mesir lo, dari mana? Kalau mana curu parti bernikah, mana amo, alamat dia lah puri no. Laso komiti le pijo saja kesenya komiti le final kali. Laso komiti ke dia cingwai pola dia long dia konsensi ऐसे ढके के कापुरी लो मते हाँ तुम तला तुम्हारा स्टेन पीछे पॉइंट तो मतुम कमिटी चुंगा रे न जे से फॉर एग्जांपल 15 लो नेक्स्ट सेटिंग वाली कमिटी चुंगा तला बिफोर 15 के अलावा तुम्हारे तुम सजेशन पिजन में लो लासोले ना तुम स्टेन पिजन लो सोले स्टेन पिजन लो कोला तुम निजे नको एंड ये लासोते इंगलसिनी तुम्हें प्रोजेक्ट 1951 जिसने की नोटिफाइड पंडुरी जो लासोते इंगलसिनी तुमके दुबई को langsung pun happen itu mungkin ada ke politik kita langsung on behalf of karya orang mungkin ingin langsung komiti ya lah kau kata biju saja decision film ni kata apa chief minister macam tanam ko chief minister macam tanam ko report ko chief minister dan ko chief minister ko chief gitu ko lalu saya ko final bangke langsung cingbai we apa chief minister sih ko inform that alam thangman say that all political party student organization, lapen civil organization, intellectual thinking by ida dipu. Second nama ke aku mengeloi silong thinking by kami. Salam. Nasi normal ke XMP, XMP. Mai telefon dia makai hai. Tolong kadu ko bekun makai. Ini komplain kadang pernah jadi THM जितनी पॉइंट्स प्रोडक्शन इंगेजर को उसी माथा kita teron sangul bangini teron lo local MLA teron sangul apen advisor alangni Elvin teron amal itu bangini ningere pada bangke penanan in depth la so problem of that dam bilo anu krum pen dam se alang itu la so problem of inside तो समय ते लोकल लेवल क्या है इन पे बंके हटा लोकल अथवा प्रॉब्लम ग्राउंड रियलिटी ग्राउंड जीरो कुछ जीतो नहीं पू ग्राउंड जीरो अलोंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम राज अथवा प्रॉब्लम तब लोग के बंके लाने नहीं लो अपने तुम तो लोकल तुम तो नहीं लो लोग सेंग बे समूह अलांगी कंचेंग लो अपने तुम तो तेरा समूह नहीं लो अपने एलिमिटर अलांगी अब बंके पेनांगन लसा प्रॉब्लम अपना different dimension apurang ninjelo lasi nadi apurang tujuh points ke ninjeji pu lahai ke ninjeje lo hai I want to build up alau tung jitu ningi ninje rasa pada sini abang ke putat pantang kam sun rasa points apurang lasi eson abang ke ilitu nili masa ke je rasa abang ke border dispute pu abang ke recognition pinang ne laba ke dispute kali demarcation abang ke clear natural boundary do langroi langjeng do aparta arong brong do katogawe lapen polygon arong do tasi demarcation abang ke clear notification clear 1951 ahut intang rak cuma representative do parliament along assembly along Williamson Sangma son Bibiling do son alang itu 1951 ahut ke objection away 1969 ahut ta
Intang rak tribal mane chumang Jaintia leader do objection away. 71 Meghalaya full state long lo. Hala sohta boundary declare lo. Hala sohta latum objection away. Sida abangke daka dispute alam se avelo. Geographically clear, notification abangke clear. Anparata district mandera pita muta community ningelo MP balim kya hai MP sauta ningelo. Daga bangke first officer amasi chumanglo da district sengo. CS booth chuma. Alang lisi hadaga bangke lahai kato da border abangke hai thiklo. Hai document mukhada itu actually pam room dongji. Hala sohta ka thanga dispute ave. Lasi not abangke la sola masi tu chikisa phanda ka tharnei. Je labang ke hala lang phima lang pi chiklo lapun ada pam balang lang pi. Hada ka situation ka pre. Karoi kolor ka pre. Hada ka 60 km kalilo. Daga bangke like this is not a dispute. Like a dispute kali clear karlo, notification clear, geographical boundary clear, daga thanga dispute away, la simple, one-sided aggression. Kato kami yung situ nandang loblote, karbiya tum dam pen kumane ke sumang arong aba attack damma. Ha 1951 pen nang class 1 incident doma. Kumane areng pasoloma, kumane jail jam mane apran dam damde. Yung situ ke nirasul pilote kaita hala tuma himpen ke wangsi daga bangke ini tumara ta phad bangke pasik sak dolo lahaya bangke tum relation bangke clear cut nampo lasi this is not a border dispute, this is a one sided aggression by some miscreants la ba gas mu kan really kroilo la communal line pondang ni khasia tum si chuma tum si tum pasik sak kali athe mu kan ta ha dong tum kharwang la ni ta ka ningjelo la ba daga cuma nggak tunggu kerja mesti dongeng ha. Babu orang ni jauh tu ke kelang lojong ni, long thoma long clear cuma nggak tunggu siapa pasik sak mulai. Ambar ke akion cuma nggak tunggu kerja mesti dongeng tum. Lasita ka bangke hal aso aggression bangke isi a group of miscreants lapen daga matta lahai alam klang dak lomoti. Laga vested interest do. Village council la himpen jongsi lak poket lak piket jongsi tangka long blote. Tapi meghala himpen si claim pomati. Asil asa vested interest border along develop a section of Khasi citizen. Asil latun se aggression bomlo. Asil daga bangke lage dispute kali puse itu bangke punai. Setar asil ni kroilo la sana bangke je lahai lama bangke hara governor along dampen ho chief minister prime minister along dampen memorandum people ga chokchelo. Daga bangke itu proper forum along ni genai. Lasi jong si discussion lublote discussion along si laso bangke strongly placed nahi. Dispute away la bangke only one sided aggression. Lapen Sonia bangke ningjena iya bangke la bangke mane isi misinterpretation dolo by si misconception dolo by si matha mimeta dolo give and take po bangke declared. Tapi give and take bangke non schedule area phanglo na. Hala bangke clear da na pole. Give and take non schedule area phangli. Open around the same kaida ningjelo chief minister chingki po mane non piju sajorika pia ko la hai bangke chief minister bangni chingki po jate. Tari puji po bangke constitutional position pilo. Asama chief minister pen Meghalaya chief minister chikroi sar sita karbiang la longle ke ponu nei. Laso apna bangke separate commission bohai na hela. Hala so commission ma lage chini pakane sabta lage separate commission bone ke constitution se nitum han ke lage declare mate la ba chini nei so tumda chief minister bangili le chikroi sar sita latu agreement kori dello give and take ponu nei laso apna bangke isi commission dobeng namko la pe laso commission ma ke wang namko da daga hathi na witness na ko representation na namko la solando la situm lama bangke ning chipa binang nei ba itum mane panic reaction kori nanni ta itum ke chirok tok dum la tuliram mohan da chiyorde undi
Karena tulen mahal sih jujur dia tuh hukuman jelas, jujur dia nulis lah. Tulisan mahal lain lagi. Jordan bukan itu. Kali saya itu kali ya, apa tuh ini boleh. Tulen mahal sih jujur dia. Kali pusi tadi, hala paragraf lang na itu mahal ada kalam dolang ada. Lasi nilipuji pura bang. Lasi nilipuji abang ke dunai dunsita tak abang ke itu punai ke lasar komiti abang ke not under give and take policy. Itu nih kita generally saya aja dulu mana give and take policy nanti lalu regional committee muka dulu kita schedule apa abang ke lasar komiti regional committee donang ji to maintain peace and tranquility at the border. Lagi ate lasar nomenclature ke learning give and take kali ate itu cuma longri itu hanghe atau itu dah cuma longri pipi. Sina clear ada give and take kali sita lasa cingwai dam nahi amake to maintain peace and tranquility. Ate itu amake citu cita ningange harap dorarap ning samjin pen kadogo be khe tum inglo khe tum ke dorarap ninghang si itum ke cingwai lo la pen ta amake border dispute avelo only aggression tum phana amake bang ahu dadak tum phana amake pasik sat jailo hala tum ke action nahi. Sony point awal dari ni ya kan tung abang ke jitu ni kila ke mana serious pen concern itu kado kali house long nahi mana nahi akhir alam itu probe katung agak border asor be katung besang teron sama pen hala tum jitu ni dam lo non terus sama tum hadak dam pen teklong lo lasi dah abang ke isi sense of lasu insecurity zone sense of insecurity dolo sense of desertion dolo itu kisung ahus asam pulis apor pen lele itu malam ada romen ave pen senglo koi ko hang sita latu wangbe hala tum long abake megala hin pen minister tawang pen emele ke pulo DCS pia tum kewa asi sense of desertion itu mande obo ba isi abake mane pulo frustration ta dolo is sense of insecurity dolo ako daso ground ta do batai polo different apora holo lasi daga bake isi laki immediate step lo lahe chingwai bake apor engine mati lahe committee regional committee immediate step bake confidence building la bake anutina bake penangat bake ninggelo confidence building bake itu immediately claim nahi aben confidence building along bake isi ke atu ko banglo joint visit do nahi CM ke hai ke jadun pen bake all party visit ka do ke do nahi lahe bake dolo hai Sita mepuji po bangke da immediately confidence building nahi pelote lahai miscreants atum fan bangke jitu dike FIR laws lo pusipulo ta FIR laws ita laws na ajar action ave na tumhare action ave la sing la tum fan bangke action en nahi je daga bangke action komane jong si chokche claim lo pelote la tum fan bangke they will not go scot free the law will take its own course po bangke Lasi laso aphan boke itum ensure nahi jasena siya ke hai pentaba ke itum ari denga avere law and order lasi lake Assam ro si dolo chief minister marchi home minister lo lasi da ka boke mu peni ke chithan kia polo lahai tatung tractor so libom sita JCB so libom sita tatung chini ne pusi bude ba Parothom Munir cross lo la tuma BOP sita la tumke technology associate chikro akhe da ka ke isi ko ba ke nili apranta parliament do la home standing committee along do lo lo hada SOP pu do standard operation procedure hala so SOP along ba ke la tum PP ma la tum BOP duty PP ma hala ba ke hala so si do lo Lasi basa SOP along bangke most probably lahai abangke ave. Epong Nagaland pen Assam border ahuta landing latum. Nagaland ahin pen ko anglo up thor lo ablang am lo sita mane border along do sita latum thang hige. Te latum bangke standing committee pen hanglo pie polo na tu anglo sigi latum dam lo aplo pie polo. Paklang lo joge SOP yo tinke hal tunta indigenous people tribal amuni tribal atumke Assam along ke wang ye fan ke inner line pass namni pasi latum cross lo abo hile to hile check je fan bang ke tuma kini ave lake loke police lamna hile license tuma ai mai tu lamni lasi hala SOP lo bela tuma ave
ঠিক আছে না ধর দা বর্ডার তুমকে আপর পেন নাম দে জেসিবি লে হুকম সিটা চিনিনে কই চিত্রম দে টিটি la pen la ha bordar post atum na munit far gotum chingrum pen pasiksa sita wawe la tum kubon etu ke law and order most probably puji law and order ni etu kali etu to only border si namri border munit ha da bange karbi tum ta meghalaya ke dam lo meghalaya chuma tum ta karbi no wang lo la ke na lai na ni ta puro lasi daga bakke mili sai so na bakke immediately la confidence building ni ya apana bakke ke hai CM ke hai pen unit bangini council by MLA asum dolo MP ke hai dolo na tum dan pen chief minister phana bakke specially that law and order pantang je phan border outpost ba thana parjab je phan penan si sai so na lo thana ta hara boy na ko BOP tum phana bangi jong si standard of procedure SOP jong si change nahi flote change pin ang ko la tum sirap tok do nang ko la pen hal hai culprit atum Meghalaya atum bisaranam claim lo hapu dam ji lo amen ta klang lo he lapen social media long ke top tha batum bhata non molom ke action enjoy me India na hokta asi go pe sa hama ninja lo la social media lo kalili kalang lang ke top tha kalbi tu na against ba tu communal ke wan japan lahai tu man ke Meghalaya so action nahi asi laban ke ili une da decision pen asi chief minister si asam Meghalaya chief minister phana bang ke ta longle alam so kali lo lage longle dispute kali दागबा के मेघालय मिस्क्रेन तुमसी वांसी दागबा के मुनि द तुफन के पाथिलो थुलाम लो पाथिलाम लो तासी दागबा के फाय तुफन के एक्शन नहीं मेघालय सो बाय ला तुफन के सोशल मीडिया लो तफात दो ला तुफन के केस रजिस्टर नहीं लासो हम के आसा फॉर प्यूनिटिव एक्शन दो प्लॉटे आंसी ला तुम के रेस्ट्रेन दोजी तासी लासो फन नॉट ओनली रीजनल committee along border dispute border akuta ke chingwai immediately hada police mane administration pantang je pan muni lo tuma isi confidence building ji pulote hada chokche atum fan ke net lapen hada BOP atum ke ans hose agya rat atum fan ke radun apor ahut ke paledun lapen PSLC ahin pe lang di ninjelo border magistrate border SP hada kamak station lasoba banga bangke paklem ji apon ja semet lasoba ituma bangke law and order akutha council ahin pen MLA MP atum dam pen minister pon tasala lo ke chimai na ji nalop lote ate general ra chuma atum bangke rat atum ke paba be chokse ani inut bangini vested interest atum si gang asun selansi latum si claim bombe lasi latum fan jong ako latum amen senior mati ati ituma local leader atu amen latum fan pantek si latum fan action and lokulote isi deterrent do po isi latum bangke chere po laso bangke itum ke ensure nang ji fan isi delegations ke dam nang ji pusi igen lima tha anpara bangke lagi immediately short term lo hai ye ken pan patan je fan bolimom lo pen hala long term bangke isi long term alam ke kami short term long ta isi ako ninggelo jitu niki teran sang ninggelo je latum kaita communal ke wanjia fan ke bori je chumang pen karbi chumang pen non chumang ba he kaprek lasi laso bangke isi laso narrative bangke ne laso tomo no no ke latum ke isi tomo under lo je border dispute mane hala chumang atum long le situm ken ba laso dispute asun pinjom isi bangke chumang pen karbi laso ke chebu keneba lasi narration bangka langli thik si pulo lake change nampo la bangke chumang versus karbi kani ade lage India is a democratic country lo karbi anglong along ta chumang do la pena bangke hadakta Meghalaya lo do chumang do lasi dak theter samo fan local MLA fan ni ko bangke chumang atuma longle pota do bangke problem le chumang amen ke do bangke ta Meghalaya pen ke do lasi problem dal problem lasi laso bangke ye to ituma territory lasi daga bangke Meghalaya pota ke lagi illegal document lo athe nangli yo bangke dak do pen nangli ke Bengola hill license nangli lo mati lasi daga bangke la to bangke illegal document lo daga bosi tum da ke cognizance de do bangke illegal document lo la son pulote lasi laso bangke Meghalaya long ta karbi do te tum khalso logle tum han karbi territory ko
traditional langdam lo kote penangana rivoya district longleke Karbi lo huri lo Very much contiguous. contiguous lo te tu hangdam de te thik la sona tha daga bangke chumang do ling bangke je lake Meghalaya mamji bo bang khali narration kali lasi la so phan bangke social media lo active nang ji hobe kini atum jitune ki Facebook Instagram alang ke dua tu bangke la so bangke unan ke la so tumu je lake dispute bangke Karbi longria dispute da Karbi longria la bangke Karbi do non Karbi do kado kawe pen se tuma bangke Karbi longri ke rai dun mom lo da bangke win lape la so lo ba bangke mu pen hala so non ke done amine chine nilitum nilisem do hot nongtung Kharwang Dorbar puta Dole United nongtung Kharwang Dorbar hala so asong hala so ke do alau to hala so ki voice in tangra nontor jong sila so asong do puta alau Dolang mana nona kaprek sih form tuh ya. Kaprek sih form soal soal pibir tuh apa nggak United nonton Kharwang belum nong gibi tuh bangke India Trap hukum mereka mau nonton Kharwang. HPU, Individual People's Union. alau itu mahin pela so asong mahin pela jadi tuh Karbiang musik itu nih ham Karbiang lo pen rat atau pen gitu tuh kanta cokce avelo lahai kan tuh social media lo bangke se atau pen celang sih alau itu laso bangke laso narration tak pinai kali te mana Karbi itu sih cuma bangke cenek ajat kaduk ke bagian nam nih mana labang sih latung ke bori lo laso bang itu counter nanti laten silong along dam sih dakhelo bupen ke ku ini cuma Podmosri donation yang tiap hari alam itu dunia ini alam itu dulu alam itu marul theta itu mah profesor principal Teran Sangho alam itu dam pe na bang keba even Teran Sangho tunta ba itu mah jaya kathal ben senglok huma tumsi silong along chani mah halaso jirpi doan hadak dam si press conference kori ni tapi hadak kaisi democratic section do particularly na sini tai Patricia Mukhim asana bagi halta kini lo hai Padmasri lo hai alau itu kan mobilize sih cuma nganggong tak je la so abang kado kawe story abang ke itu ada place nang ji je dah abang ke cuma pen Karbi itu mah cokce avelo dah abang ke dah iya tu sih sab bom la pen la so one sided story sih dah bom lo mati ada punah bodak Karbi yang long cuma tu ST certificate lo ML के थ्रू लो काउंसिल के थ्रू लो लोंगले पता के लो सीता मेघालय लोग बंके कार्बी प्लोटे सर्टिफिकेट नंगे निकीर हो गेलो वॉय पुगेलो खाली वाह लास्ट ना लिस्ट लो निकीर हो गेलो कार्बी पुगेलो ले Mikir bola. नागालैंड का मिकीर हो Long level, Indian ke mana ke constitution ke. Nah, kalau tu ada apa ke? Je, itu mungkin dah cuma tu minority situ dah apa ke full itu mungkin pibom lo. Lah, kalau tu kami narration apa ke? Ada intellectual satu pun itu intellectual asal orang tu itu mungkin siparai ni lah. Dah apa ke? Just CME macam si claim nang po, MLMP si claim nang po itu kapal tu claim nang nekali. Even case tu. Kalau tu apa ke lah asu tu mungkin asam orang siksa lo pulote case DSU kadu kau iban ke arni pol tu. Tak don apa ke lah tu mana kini nang po? Je cuma laso pen dak isu abang ke piloku Meghalaya Students Union pen asu pen nesu pudu. Ada dalam si dak abang ke lah tu mana kecingwai nang ko. Je dak abang ke cuma miscreant tu abang pen lason claim cokce. Pu semujol photo serja abang ke konde hai di mah hai. Ase hai nang ko komati. Lasi laso phana abang ke case tu ke mobilize nang ko nesu phana abang ke. Je kalite asama kisu na ho abang ke itu phana ke hangpon pon. All students atum dam pen abang ke halatuma farman ke arja bom titi. Asi non abang itum kisu na ho asu tu ban mobilize nang ko silong dam nang ko hala cuma pen jenja students union fan 100 si latum phanta je laso ma bang ke chokche pu mo pen ter sang ni ke hala so narrative abang ke itum parjam nang ko. Tasin lahai kam abang ke immediately itum claim nang jido anpar abang ke thie pen 1 minute long term apuda abang ke mo pen chethang lo isi kalang lo isi ke Nagaland border. Then inter-district border nili puji ko bakke dak lan ke sungsere ji non bakke mane non party sibet sige rule bom lo
Dispur along da difuta la sida abang inter district lote state angong si la bang ke solution ke banun ase Morigao district pen ke lan ave Nagaon district pen along do Hujai district pen do la pen Gulaghat district along pen angan do mane hala to enforcement jasame Kaziranga along ne ge non along practically hadan do pot theklong lo Karbiang along le bang ke pen angan kapre to bang ke cherai ki do lo hai la se daga bang ke Chief Minister pen singwai ba Revenue Minister pen singwai pen bang ke inter district Ukhil Gogoi ben jegla Gogoi. Ukhil Gogoi department ong le se cherai. Lasi lasa district kini bangke immediately tum non ke environment message lasi la state government pen singwai si la inter district border bangke kini tentang pathe apranta langkha along police outpost salam ke siksa dulu mo jipena lasi la hai mukha bangke non solve nahi la pen Nagaland along ta non ke Nagaland problem kali apot bangke tum singwai be ko chokse loi pini singwai be sita laso apot Nagaland along ta itum isi pini kusan nama dokumen ke selam isi dokumen kori nahi lapen dak ke naga tuma strategy asawo prekche non dak ke kusan nama wang pen ke attack kadu kabe aggression kada magala son aggression kali longle na bom lo cherai bom lo do bom lo rong seng bom laso bala pen ke lage Nagaland tu ke demand nahi karja unta chok hitum tulong nahi rong longle long po bagami kulong nang po lapen hadak rong seng long nang lage Nagaland lo ba Nagaland lo nang tum damoy po ya pupe hala pena mga prekche asi tunda strategy ba ke pa prek nang po asi dak lote border along koson si pangtang jima border lo economic activity koson si claim jima ba bang ke koy nang po sita laso lo non ke resource dolo council along resource in the sense of intellectual resource dolo kaya sama sama punta dolo asi dak sonni documents bang ke properly study si melo isi abang ke hala Sundaram Commission na report abang ke the Sundaram Commission report apisi Nagaland pen abang ke border alam ke ninge highlighted ada abang ke pura clear cut dolo hada Sundaram Commission hake Nagaland ke reject kusi pula itu ke project kita border ke clear cut si hada Sundaram Commission Supreme Court judge doy laso afike latu laso na thuke dojoi si dolo kita aru isi alam do mana se bargaining ahin pe pulote la Dimapur abang ke actually Nagaland only kali la abang ke isi lease si pila tumhan Jawaharlal Nehru request pe abang ke Assam government Dimapur abang ke lease si pila tumhan ke 75 years nipini kusi pulo la bhala so kene abang ke 75 years angbo la tum si thoi hawar abang ke isi kapret man la tum point abang ke hala so itu inglong hawar side lo thoi longle ame pin lo lasi to ke city asor ke selam no lasi ta ke man ke thoi longle long ba pinai usi after lo 75 years upon lease pilo in the meantime Nagaland Kanpur aja nang tum kaprek alternate nang tum thoi asar sub jitu ni do adak selam ra adak si clear boy lasi laso lease abang ke ini penangan adin ke rilo sita long thekela sita further non ke resource dolo apon hala sa lease status aba definitely to ke Dimapur ke long thutela no history we cannot go back to history ta lasala ba ke tum ninge me tumala ulesi itum ke pilo Nagaland khana lasala lo bargaining chief lo hala so apang la nasi anpar ke last point the development अभी तो लगे चपलांग प्लेट जी लाइक पुलिस पेन आजाद पेन दाय चिंकी शतान पेन हाँ तुम्हारा मिसक्रिएंस सब तुम भान के जेल बैंक चेक पेन लगा के नेटे जी इतो मुनी तो तुम जो सी दुबक संस्कृत दो पुलते लासी दा का के मैसिव डेवलपमेंटल प्रोग्राम में ना को मेघालय बॉर्डर ता नागालैंड बॉर्डर ता लासो अफान बांके नीचुनी जी पो बांके जे ऑलरेडी दोलो यूनिवर्सिटी पाजापो कुसिपुलो मेयो अलाम लो Anparata lahai border soding Nagaland and both Nagaland and Meghalaya isi economic survey expert committee ahut isi enangan ningkan apna SC Jain committee doson dak laso area along kopi mane ini industry pithak ke subsidy mati survey needed ji lasi sustainable economic activity kopi ji mana Mahadak tourism sector si development jima lahai Amul Falcon Telcon lahai alam dobong lo malong ke
si tourism sector si develop si Mijima, ma agro industry si develop si Mijima, anpar bangke upilo ba institute tu sita skill development institute mokha ada jong si border along develop lote la so area ke secure po hai isia bangke to meolo lage commando training la pen university la ke meolo hai anpar ta adim dolo basi dak sonsi Mijima dagabang ke la economic expert phana bangke isi survey pa kuripen also acheng bangke sustainable development afan border area phana bangke special fund ta package ta MOSA package ta dolo anpar ta border area development package ta government pen bangke hanglo pulote deli mata bangke deny korire deji kusini ko matha jo anpar bangke last request bangke apart from KSA and social organization itu party tinta political party itu aro adim do BJP ta hada aro adim do Meghalaya lo Congress ta dolo ML ta aro adim lasan abe sete individuals muli dolo hada la pen particularly efficiency Allah bagi ni lechini ni Allah tum jong si parent party hada efficiency do lote alam itu panta hada cingkisi ya da bangke la ke cumang pen kardi alam kanilo da bangke border along inut bahini wangsi pasik sat bomlo lasala bangke alam bate communal tension wang bedeji afan party level da hadak kela cingki sethan pen pansam je pan ke bori nan ko pasi lasalam ke ning yelo anpar ba kelas ke churolo kadu ke particularly CM guide anti city ben pen kadu ke pangrum lo la pen isi strong message dam nai da bangke je ba already consensus lo wangji lo alangli methangwa chipulo 1 inch long letter pipe la 1951 notification hello ilituma longrilo la so afie bakki tum terek relo ni chi siputa dingelo la so la banke eklai back la so message ke dam nahi hala vested interest atumolong to dam nahi asama chief minister long ta dam nang ji the Karbiang long all political party all students organizations all social organizations banke behind Karbiang Autonomous Council on the issue of border itu eklai back si dolo itu long le bangkar pipelo la so strong message dam that pen dam ji pusining thesi lanke political pardon leng di mitten Okay po. CM Dr. Ram Lora ke hai. Tapi naga je tawar je ke jinga tu address delo apor delo pusi. Matro ne likini je bang ke pini ningarong piglo. CM apon itu ধন্যবাদ nilihin per piglo. La pena solo le without CM apon sel vete pune. Udaharan swarupe Bangladesh pen mereka Assam along Pinang ko Sita hala commission bhajan ko commission ko bahai pen ta kalila house along che papas na house along assembly along che papas kalma along che son house along itu che papas na LBA Land Border Agreement lada raso bang che papas na nasi ditum pan ma tha urame chief minister Dr. Himanta Biswa Sarma ka chini ga sola mage je hala ke ko Bangladesh bang ki Pinang ko ta house along enang se Apalah sobang ta, yaitu constitution boundary ki pitang umati. Itu mana ni pitang umati. Apalah da confidence and deadline. Kalilo pura de mobile Sundaram Committee 1980. Assam pen Nagaland toma ke chebong chela ko. Hala pula ki ko ki Sumajang pene ha ke pon ko. Bong sita cash pidelo Assam government la. Oriam cash pidelo amar upai pidelo. Upaya itu landa itu media skop dona. Apalah lahai pin benda non itu cingki jatan bonta ini tuma banduri ke non mata integra. Benar nak mau apa hala administran kini dia bangke. Yo cuki asal na. Kopilo matro long thoma sek toron jolbati. Pilo hala hai munio tuma. 50 lakhs I donate. Itu dah sobang influence kuri yulte la sobang tak kena. Akhirnya para ke akhasia sebagai jumlah itu antar. Apalah development agak malah 50 lakhs hello. Asal-asal bade equity ni mengkani sisi bad development village committee mo pernah ala terus sampai kipu ya. La village committee itu kan informasi long po. La kan nak jalan na bangsa. Ke pele me ba de la po bangke. Apa jalan na bangke. Potanang pino
Karbi Anglong pota la kan nupo. Hemba nang che kipo. Itu masih ke PVC pina ngela to bagi foto. Meghala bangla bi asto ekdom University ni tumoro duno azano. Oji. Lapor bangke eke bajlo. Hele la bi. Karbi Anglong so la no tekule. Lapor ta haja to ko haja to ko. Jano ili tum pini ke jingwa bang ni pikmo. Positif চিন্তা আজকে আমার বাউন্ডারি উত্তেক হয়ে আছে অন ডিসকাশন ইনি তোমরা আরেজাল নন ক্লাসো আরেজাল পালন থেকে পর আখাই দুলাম না ফান শুরু সে নিলাম এবার ইন্টারনো কারণ Kira. Border alam butak pen. Cingwai cing sai nai. Kalbiang nong lalu political party pen nang tok. Kaya song yapu song yapi. Pan hang pen cingwai kan song mai kacari pon. Bilitung. Ning cetri song yapu nang mas council. CM Dr. Tularang Dong. Manteng itu MLA kahai itu, manteng itu SMP kahai itu, dan kafe kasong dan dengan cetong tu, song japuhan, song japu tuhan, kadang kecil kadang, sinilihin pengke, pajir midam uji lakukan pekamu itu. Si penana court itu kami institution based frequency solution kupisi kenai manon at present aso tak paklang lo aso mo mansi ni di tamun hidun pe itu kantung kan nunggu kantung lah lo asi nunggu je pang kecengsi a friend in need is a friend indeed. Follow English lah. Dipodor bondhu asal bondhu. Dipodor mat okaror hak. Asi karbia kaya bang lo amet lo kor lo abijon lo. First aid dipiceng karbilo kacari asong japu kan. Nilihin pen, ningat long pen suri akarong bilo, alang itu apor di pen bodar long itu daerah itu akar bi arat kumpan ning dapat di sojakong itu nopot alang depan nilihin pen silut bilo. Tapi penang alam kantor penapi kenang cok sekitar hotel kenang cok. Core committee bangke kenang cok lo, kalau bentar orang kait nilai support lo. Kasi la sobang ke prap jin pen klem kon ang po busini ni pen jong polo la pen ningkang kamu la pen pinidak kasih student ahin pen men alang ni kita mo alang ni tum ke ong dong kan biang long lu kedo kasih tum pen kan biang long lu si kitu an ulang pakan jong si ke ong dong kasih tum yong si kasih atai tum yong si Karbiang long alu tu kok kan itu nam tu tunde lu prote lakat problem tak bahari teknologi lah. Tanur mak alang itu willingly, fearlessly, tapi thang apa besar wipin alang itu express jo, lian tu di karbiang long. Pulo te, nili ke kamu itu dah ni kamu. Itu politically, lapet economically support nanti. Politically lapet economically abang ke support abang private ni lalu ni kita kamu lapet isi committee seng lo so border isi amicable solution ke bandi pak si so committee ke seng kon bang ke nilihin pen seng yang net bukan ipu dun bang ke cok je busi kasi a committee do nai ta a committee bang si strengthen kuri nai lapen dake me dahloi pen kache hoi lok MNC constituency bang ko bang pitum si committee long do no la solong ni aku saming up kuri dun su kantung ma be
nota homosti amale ka sono ko local MLA bang dodun si kebe so committee lo Piyus Hazurika a presidency ba committee long na local MLA bang dodun hangji na bang itu request nangji MP भाई नंग जों कौन पुलते लगे नेली गेरी किलो दासी जों सी मो फाइनल आ कमिटी सेंग को पुलते नेली हिन पेन कि पुदुन गांग तुंग लाम दे लाहेलो लापेन mungkin clarification dia lah neli mata do je jibni sa masih pulote so give and take ko lang ke kagyang long 62 eleka badet si la so give and take lake tum tek long ha pu bang agreement ta doya lo lampina ke ta nisa kudak ke 62 eleka kagyang long ke dake council se hem pro ko council la tum ko pi ma ning ha la so teng si border dispute bang ke solution nang ko ko la ke nilita do nilita adu long lo nilita preja na so ko ke nasi la so lang pe la bang ke badu political party kame non political party phane pudam hai badu political party kame political ale ke anti phane bang ini bang so pe kong pe sini sini lo stop nang ko la false fake lapen fabricated a news based story pensi ke khora ra long hadi ta nungje jam motivation provoke akuri jam bang ke bini pen tonang po lapen kang tonte bang kulo te la helo ni libi bang ke ka yang long along de so dia bang mo sini libi lapen isi bang lalo pu terong sango kanungje je rong apai ngai ola border lo non rong kedu anta adon do e nama adon do thai bang ke kar dia rong adon do thai ke men men ang papo hai he la siada ka bang ke se tol men ne mana model village ke sath ke sengi phan bang ke ili tum an tin tame ma thap on nang ji do so ke ne fort ili tum tame hem chikin nam phan ne nang so pulute mo pen nane Elvin teron khai ta pulu ha uruna solo solo ke bangsil na ke do border lo uruna solo solo ulang ada ke second class sikian ason si dodun bom thang politically thang abar sai ta long nde hajira chokle mon chono lan chona chala ekar bi toman wan pen la tung hang sil hai long settlement bi lo te ni jima ko sini di mata la sila ke long run isi strategy lo somkar taxi short long term la pen short term pulote immediate ke klem ono bang ke council pen pipi ma core committee seng lo pulote ar discussion pen so discussion ateng pe klem pon ke chok la si dan songya pi phantame dilihin pe churo lo nang litum pini long risi ke the hesi ke the ku mata pen apor si pen bang so litum ning ke the songya po kajong Thomas council CM acu papo na mai long papo na mati kido adu ka we phana mai ningat lo kan suri ningkan sama karo kilo apen bang so ini bang so meeting bang so meeting lai chi kon thai kot nilihin pen uthot ri tung ka ching hon re tim ka beng long ja pon so ya po ka beng long Thomas council CM Dr. Suram no hang phan suri ningkan sama karo bisi nilang pati di karo Rupa pinno yang dia kaya berta, lalu fikir border area pen, ninji gelam pulau pen, antum terona kaya tidak curi lah. Yang women ke? Women bindro long pisa kan di border Andu bena lu. apa ni lo Apa? terus sama corner people jadi soni sampai malam sini jadi patumi na jong itu terus sampai dia son patumi ada harap bang apa isa pun lebih na nara ni kita ni pun betul sih nagi terus ni kita bangun nagi na harap sih kalau tu na jong hong kong ni tu betul lam sini tu kita haram di mana kalau tu na jong hong kong nasi mungkin itu mungkin wajib kita itu nanti important lagi long step long process sekian
kami non itu hem cedang ko non hem cedang pun itu lah yang kadang kadang hong kong tuhan itu lam dalam itu tanam jepat haus kan kopiah step non itu mijit ihumko kopiah step non itu non so haus kan itu mau tanam ditanam kan sendiri kan ini non hem lerok kan itu tanam teknik nan itu isi suggestion itu tanam itu kan dan ini alam bangke aja development dewan ustaz itu development kali हम ustaz में border along yung sa development ban kung kasar pupu सरकार pada council cingkipan iklan masih gimiji atiban don problem ke itu do bangke maswa taxation gate kansi na prumi do nili phan bang ya tu na pulo sonsona tam do na lemna nili pulo lake border lo peda masih pupu cingkipan thake kansi claim nanti pemada di puasa besok sila soa tendar pidulo lo nanti lo coklo curi sai na sike curi dilam na lo sa ajar kam na plan busna me pupu sarkar pe cingkipan than pe na pendisi order pupu cikroi alu to di tanyo se na plan rodante nili punta keciki do na warsa do dan do order busna me yo pupu cikroi pe cikroi plan ko banke ada Tegelong sa koko na so problema ang regime ko sila kada. Tapos non hedong border problem lo itu ko banglo. Bangbe kupe banglo. Lapen kapre kian punta banglo ane mensin do banglo sa. Tabe nami tunke banglo kecu mirila bangla. Lalu se border ICU se ke banglo sate kadu ko le panta pangrupta abot asas ke ni je. Tuma hala political leader supa se hamchot ko tante ni dumra tunke na chi do de titi. Nasi nekimikan ke cingdi la lona itu se border alam dewan. Rotan se hada songja pi songja ko tuntu alam itu han se nanti wali na sonte ko se itu negihan. Ateman itu ta ko pi demala na tum than bitam ko tu bang na than se de ko ni tu bang na ma hudum from ti. Nasi la songja mala no sa tu bang house na tu ko pis ni tu bang ni than se ili tu long hem che dang bo dang te na ra ra sa tu ma ni tu Kopiah lam na city lam na cerai na kuilo, di mana non burning is simple lah kan, kami bikin. Apa area tak kalang lah kan, jira jira saya non lagi. Terus tadi hal ini muka juga lah. Tapi non itu non hem sedang posa, hem sedang bunyi tu ada rara tu non non pro ada. Hemal tunjuk, menyang lagi pantang non hem non medika itu. Soalnya sih kan bangga sini tu nanti kot ia panang tu non itu hem kita ambil kesolang. Ada rara tuan ke an dia pan itu kan lah itu ini itu kan yang tak itu tak terus besar atau Awil itu pun ini dia anjur orang itu ini ke api di dalam alam bangla solution bangla tangan itu kok masih ini experience lo klaim lo tanglo non lo bangla pasingan kan ini pun malah film raya ini aja pun kita kalau contoh alam bangla hala revenue ya makisu hala pinti hala yung dorba kadu we election ngi puro forest pen kadu we pen sikroilo an mat garong pen meke la plum clear lo mati la so phiga da bang je a kuma po bang ranjar wan lo hada ranjar wan lo hala kene umnya kini dim sidu hala so ranjar ba kene bang kai ka chong ku the ti hala bang u pathian su chong ku bang claim lo ana ma lo so I think pia bang net ngi puro pu alang sian gitu lah tu ropi ho jadi sih udah apa cakap yundin nak puang ngeluin tak dulu amalan ke lada klaim untuk tema koi dulu te pantai nak pulo nak mege lupa pemit nam betul kaya kan klaim tema koi pulo ala atra kami long ala ada sorjan sarpai long bomar sulu tu kali itu betul pilo ane ke bangke ala IB fresa bi ke cok lah sila puson banyak problem solve support non la sini bangke aki megen de tumit lema tuaran ke non tangan ke problem solve da sini non mala khasi atun non dulu ko nam kata dudu non nang ni puje bangke ala pilam raita aprang kita mito bangka pila tumpana setel hipu idon pen suri kretom tongdum tu dia apa su pilam raita aprang kita aku nak pidu tulong po pugi po po la ka non tak kuda ko narwa akeme dulang la non bangke hala puah ho ko ton pen pini pina ma diola kan duli dile su tu da apa ane kan umbor tadu chimi thai apa hala tumo pan masi ar pu pinampo asami tumpo sampai to pinampo pini pina matlan pinang ba pina komat FKEP RVYF HNYF KSU la penala kapang tang nai lo hala ardu su tumo ho bathon la tumo pan de umbor thai pot pina mat pha det si
ang halat la tun pensi wai din nak ko ngat se control nak ko athema nege experience pilo rupon roha mahu sala nege kai chok chok da hutari ni dum ne helo hala da kai lam da ni rong leta de chuma hala ben thandiu la tun ta ami krisi yang tu sai lo pide ale ho ka lo de real lo la silason ahu da hut putun pilo aru borda le tu kena ko de cha silu no por ho no ho ka ke de ko ka ke de lo kai asine pinida la salama da dunia fansi unan ka pori silong kan gewang nepesu ada hospital sikikot tane ke la salama da dunia gewang la se asune sona bang ke pini ribe ni ateng hola puna sune dia bang serius asi pini kena bang la tumu fan ar pu pisi la tumu penak kan pasi organize na ko hala komunit fanan pacin kina ko ne meren da press conference ulin ka ko besi a problem ko solve na ko la fan kan ye pusi lomso a por na han ne Thank you. Okay, la siguiente no la que solution no da solution ben decision. La siguiente lipo banke la sia banke government ben jitu niki notify ke kuri la so order buka cingwai nangi pu la so for banke ente pa cingwai sing me ma. Jangan ada cekoi salu bu. Ada si players benar bu. so abang ay nilitan we have not been taken into account. चलो क्लियर Not prepared data pun aja pun. Jangan ada cekoi salu bu. Itu menang pun The house cekai salu bu dah tu na ente pu Richard pu nanda. Sekian banke ente non immediate non la macam tu video kai kali ni kan nak sini ni. Itu langsung be pun sini ni dia. Video kai pu. La sila la so di so teng ni immediate la so pan. Hoda komiti ke sengi pan la bang. Edison and the segi ni ma. Vigilance committee. लोकल विजिलेंस कमेटी है Local vigilance committee. पॉलिटिकल पार्टी मेंबर का पाबुजुना कौन है Mamalo ande doi ke mohala rom pisang ho induni teron long sing be ingke ha abosin hanse angke kare to na koi immediate fan hai ha la khanduli area kurang te ola induni teron ben la perala ha dulu sa ha ya nara tumla ite prabjin pe nara tumla komiti nara tum sega ne tumana pidana la council pe dame je tum order kuri deto pensa mo pen istialam hai kosong si a problem ki sob ni ma ko a problem ki sob ke joi ko mo te ile tu kar diang long a so ini thang ya kong le ne te na pu cha la ke chan dak sin ni so ge nan tu itu tere ko te bina pa me bang o si ki chi khan na ko na si mo ini tu hada ke pi ko lo la pe se problem ki credit ye pidana tenon ko ke la ta ko ba ko hada media long pu thil ko ne tum hai ni lo ka hada re bele la tum ka malo ne ke liore council se depend do ni po la so no yo ente nangi pugang get bibe de long te damong ko bangong ko ba ba ko le 100% ente chong de bibe de long so situation no no je phan when situation and then slowly like a process do ko so ta kini ko na ko a ma he no ipu pela slowly get the completely la que no va close ko Adi si mate buke. Api arong si pino. Ano te kaya te jidam na si bang si bang ni. Ale nili puya bang ke về khá cái việc lo mà chỉคืออ่ะมันยกสิเด็กที่เบี้ยวตั้งแต่ที่มันเก่งมันรักผม kali ti onai เลยละเสียเลยแล้วบางทีน้ำปกว่า kali nona ko kali ni tu ma di so cho ba nona ko la pu en thuni tero na kai poson si nona ko tang samye phan hai nona ko hai nona ko malom so phan sekarang orang tua ke itu kok ibu grupo kalau el en thuni tero na kai po malom so ko ala tu ni jak mati na tu ma panai mati malom so ko ayo sa Amne alamat tu bangke, mohon lah tumla KSU atau kita powerful tak singkilong lah.
Nonala tumakari telah solo, mungkin isi mitang panci terang ini nak konco berher. Ada gangguan relation men umpani cuma tahini lo cingkilo. Masalah tumakari bangke lah, gere bang bibi dalam pon. Mungkin lah bi plan mana itu memeglah si ponko. Labang senang bima lah ini. Karena tek lah gedong se bibi dalam prote. Yang sama ribu hai, seta totally lah ambil pula tunai cipang dek. Ponda tu. Asal saya tumbang ini tumbang mak bersama. Sepon ke long le di pa pa. Lase, nolong colo, ini saja pakai malah kandule gambura, penala PSU kan putera PSU tunggu nampo, amat lapang enono mat immediate ini tumbang solution bang mana kok. Tahu lah kiasa free tum tu pocoi bro. Tu kiasa di. kita hutang ka ini तुम्हें रिट्रीट लो साइ सीमा पे खांडुली पे लांगेम भी से बता वहां रिट्रीट ला वहां के ऑफेंसिव लो तुम्हें डिफेंस हमें डिफेंस कोई तो नंबर ता ऑफेंसिव लो तुम्हें हम हॉट पे अब के itu चुकी नहीं हो Adalah kacing lah ya komiti sih nong nesen lah. ini dono ba jelas so hamu ban ke atumi Vigilance komiti lah non mah. atumi hello ini tu kita mau ya cuma kan ini pada setting do pinglo warning dan pinglo non sa Facebook non ta ala WhatsApp na message nang lupi angka KSU tum ba phanta nili tapun na chinki pinglo latun ke aku mau pen ki pu biasa hoki pu koana timo tum ne do ata nikin jongkam kam non hang et chingwa et chok pamilo ikum ke klem ning ke Borrow peace and tranquility ka maintain your fan ke KSC akan hala pula RBY fatum ka to itu cetong khai chingwa chalo da se tamil la tum hada dam tu ko ki claim tu gunta ki la tum ke la ben la so report ta ni SP bana da pithai la ni tu da se ta la tum ba ke buhai hede ama se no na te buludang te la tum ba ke chipu phit pula ke la tum ke da la ke phor buludang te la ke tum haya lu ba ku phit pula ke la ke clear la tum ke ama se la so message ba silong dam report ke aku akhir pantang dulu ko nasihan sida ni tu Kokrajhar और लक्ष्मीबाई तो all tribal student organization के द्वारा में तो resolution एनएस होने से resolution एनएस पर के तुम border नांगे से दो नांग तुम का नांग लांग दूरा कार भी तुम किस नु नांग तुम का अंतिम ता लिंगे तो नहीं कुछ resolution एनएस और मशीनों के बांग पर सलाम वाला तुम का माध्यम नांग फिक्स पेना लासिनी तुम्हें चुनेरी का तुम का के नांग तुम हाई लेवल चिंकीरा उनको तो for timing status को maintain नहीं पूरा पुलिस da kadu ko ban ke so gate ka ban ke Laban ke hedi. uthai kheda to sida Nili ma ko se aku niat si Home Minister fan ke nong Home Minister Chief Minister lah cengwa ST pin ke DGP sidang mata IG dam lopi SP dam atu mu ben report ni oku dam ko cingki dam ko report tu men lemah la pen game pen ni jeng kro kai pu je me kai kyo unni pu me kai ke to tu beda ave non ta be to la ke tum police ma report teng la media kai ke nak mangga wah yang media kai ke atau report tengge nang fan ini misinformation lah nak ke te police tu report teng ben ke ave ko Beke kai rasa. Beke kai bek lo. Aspot mata itu dah kalau Ini tu mereka ke Jordan tu kau guna titi. ah Masih kalau tu pini kai mah ini kayak itu betul. Ini siapa lagi nak? Ini siapa lagi nak? Betul kayak. ane sih kai lo lagi tak mendu Ini mana mega kayak apa betul. mendu sini kai lo. Lapen ke aport ham ni malam tu nilisita me hala dak tadi krep toksi pe adak si ke tolo. Nil tum hadak nak kasi song pike ni tu sini karo biang lo tu mas profil pen. Warner nista me hala kasi ay kondam hang ek long lesson sta me entry text ke kibidam pen hala dak ati yo ki thiko puni tu link hedam si nali tu makhan aching hot mat nali tu long nakar jab tu sini tu hadak kang kir kala ke meki mek tu sta me hadak nak song silo tapi nangli tu malong si ke year ni tami tu kasi labang so ke ada pangke kachi bitrui pulotan ke belu tami nindu ka sonsi nindu cepat lang na pokok tapi na pangke fitting long lo ahok lo ke ada farman ke halo ko pen lo apatai lo la sini liladak labang so Jadi kalau kita bang kita mana pun kan tumlong lagi pun lah di ini kita. Nah tum buat tidak bang lah. Kita bang kita tempur ni pada ini kalau ni puas orang kapang samje apa. Mau kita bang parliament solution cingwa ya cekro ya kan pulang te. Umen doktor orang kia lagi puas orang Elvin Teron kia lagi puas orang tak kasi. Lalu tu solution solve lo pulang te. Itu mangkir lah bang kia lah ke mau parliament bina.
Men apan ye gera bang ke video des ki mijima ko. Kerem pola malilo lage. Hala get akheng lo edi sir, la get akheng lo masih waiting shed ki kim to sir. La bangso waiting shed ke. Get pipo nang tum poisa rumpo. Nitum sinang pilo get ke. Ako la daga chubong lipo belum de dosom mo. Kali sir la get ke la tum ki. Halang mo tinang tum ki nang tum lo tum le he. Nang tum get ke lo tum ni chini lo. Ne get ke lo mali sir ne. Nang tum group lo he. Kaise regional committee ase ke sir. Hala tum get ke lo tum ke tangka kalek po. Engge hala tum man ke na chubong lipo. Ge ako lasin temporary par kapang samje par get bang video des ki mijima. One point sir. Intuli tero na kaya gini panang pulo batai. Ye get bang chibidro de long bade sampo singwai. Sim sailong de ching sampo pulo. Sir, one point is in. Dan tum border ke to tum jam se alo tinda chok jam pulo de pulo. Kali sir, hala get akheng lo edi sir, la bangso get akheng lo waiting shed ki kim to sir 2014 ani kan si. Hala su bangso waiting shed tame pinyar nya sa patang long bede sir. Waiting shed patang long le la pen ba ke hala da pini kapre development street light pini ki pidin sta me bilong le. Pelukan te la get pen ba ke isia reference la tun ke en chok de ili tuma phana ke beri sa. Jong si get pen si la tun problem do bolota hala da waiting shed ki bi get this is benefit for both right. Hasi tunta da benefit long ko karbi tunta benefit long ko ta ke pola so a waiting shed ku pi posi ke patang long le ta kha ta big question lo sa la ba so agar apa yang normal hola bang so waiting shed gitu. Ali la get pen long si so na sim som de ko. La get pen yong si la da chu bong sai pulo de ko sam ma. So na de la. Sai na pituro mo nang le. Nang archa ko ni mane wait thela please wait. Nang si nik san ji ma la so get ni tum jo busu bhayat ko. Nang la tum man khang ji ma ite. En thuni tero na khai pro khang ni. Nang li khang ji ma puno to. Kali sa nili tu bang ke. Ala la so get bhayalo belum de piece de puma. Cibidro bang ke cibidro nang elo pulo. Kalau ke cibidro no na ko temporary puma si to. Ala so kan neti cibidro nang ela sinan tu ni gitu sa. Cibidro ji boleh hitung la gadget notification do. Normal sai ko nili nang pulo. La so get bang ke gadget notification do. Lagi gadget notification do da get ka bhai ke. Monta record do gadget notification do. Lagi. Sida temporary fane cuma cibidro na. Cibidro. Cibidro nang ne bukan sinan. Sir. Kebet ilong ma si nili ex order chairman ay tapin lo thi ni jing dung na tu ke open na get alam ma thata la lo si no na situation tense pi ko temporarily ke nang li ko son mane completely so di ko si ne ko so si matan si kese ya forte tum stame la sobang asap tu la situation tak normal di panadi au tum stame produk data mat mo produk tu dah aku la so di tu ta joy ma le tapi aku no na so de tu mang te border issue bang te la ken la te long pending issue lo stame no pini pena ke hala da tu peace wana lang mati di peace ke ban je pan ba ke hala da te bokterai NGO तुम social organizations civil organizations civil तुम समय लबांग सो बंग ये तुम बिना peace committee पाते क्या सो कुछ तो नहीं के ये कुछ नहीं तो Hello. So maybe the minute work on no. Jadi itu mungkin kisah itu no am ni kamu tu semasa ada kecil dam. Kelah no. Macam kita sama ada ini no. Dalam su aku ini. Dalam ini sudah siapa ni no. Dalam su ini saya sudah nampak. Dalam siapa macam tu biasa mau ikut nak. Tapon te don't tahu Orang bete. ni ibu dalam ni. Satu itu dalam ni mana? Pajir mio na nero te. NPP tu nang corner sama panche kondis. Dah itu murah mu sudah sini dulu. Akhirnya lapor kalau saya asesor tentang mereka. Akhirnya mungkin kiri dam tu kiri ante tu dokson tu. Akhirnya orang mati tu apa tu dam tu kan ini corner masuk ke sana. Orang kita tu tu je fan. Mungkin termakan tu yang mana personal tu apa je pura tu. Betul. Semua tu lah personal lecture je ke pura tu. Kalau si support kilo na kumanta non council itu vigilance committee same po por de repeater na nelo isi dalam ke. A solution naman ke vigilance committee same po. Lapen ke bangun po jinglay po.
Ko Richard nang pin ni di pusi tu mati ko. Na lain itu kan jong guna nang lo dah boda tu tum semua cibai saya. Nang lipen ni di pusi tu di putu mata baca jong guna nang lo bangan dah boda tu semua ke bang. Komiti seng bu belum macam mati. Mungkin lah kita betul kita ada itu betul lagi tu kan. Semilo usah lah tapi kan non pro kan siap tes itu tak ada masih masih di kon. Mereka tes orang mati kan. Lah ponte tes orang. Aku pasal itu pun ni kan tak cuma itu. Maksudnya mau entry terong. Kalinya pun bila soni sih kacini dan bakar itu dong. Sebang ke Johnson itu soalnya mati. Atau pura kena bang utai dan lokalnya itu cingki cingbai ini. Kau sebang orang di Putulo, nggak Johnson kau tu tak kena utai dan lokalnya itu jadi fit. Apa non itu kan doa insan. Okey, kibico ini utai dan. Tangan ceklo yang jadi banikan siapa kau itu ada ket tu kan. Bodoh mati, ket baik ni mati. Aku orang ada lah tunggu pakai knowledge. Aku ini rasa tension je bah. Lasi laken dewa rende. Lasi non copy me itu non copy me status. Apa itu PG rule plot kita mampu saja. Kali ti labang ete ni nang tulang ni nang kerja lah ya. Mana kali ti non aku bangke itu keremlu bukali. Ete situation normal jo. Kan normal je. Ete non bangke nan nitum ke daga bangke difusi doko. Mena ke boda ke do tumak kisung launch na tham. Hala tentu ni tahu nak hai de. Nili pandak kita tu hai. Jong sing samjin pulang jalan lagi semua saya iso nang pidu bola. Alang ni hoda masih dulu lang MPC. Hadu lihat tum situ dulu lang lagi. Lasi akhir mau tak hoda situ dulu lang school dah puli lo. Lasi nona ko temporary fan laso geda bangke suspended. Laso pi tum pi lagi. Tum nang ni ini cuma yang dia cocok, tu dah cocok mati. Kuda kita tu dia muat, ala music rokai pasal saya alang, ada silang lo sentiment tu ada tu mati sungke. Ala kita boda ada silang sok ke, ala public mana normal kuri नहीं mati. Oh, public mana normal kuri ke, kacau tiki ke dalam phone, ke do tap ke dalam phone sekitar ni mati ala mak ke. Rem ke hai pala mali, jadi tunggu rem lo, tunggu notify banduri tu. Constitution से amendment तो पुलो जब चीनी लोग लगे 1951 में आता है तुम पिलो में था लोग 1969 मेघालय क्रिएशन होना itu mana lata banga na pilo lapen ke 71 आता है लासे नॉन को बंग के नाम सो कचो भंगी पुलो में चौक लगे बहाई दम देता को कचो भंग lu को बंग बंग lu पोला चौक apa itu mangke nampen ni sejauh mana cuma pola macam mana Kecil yang alam itu minor ke mistake pen. Itu maku menon pi itu makin sun dah tuila sepantai. Semua nak korban ke itu cecak ni kok cecak ni pesen dona. Nang ni benda cecak pun di kau dah tu mana masalah jinsus sema. Ani sisa puting bang, puting bang. Kalau tu mana na jinsus sema, areng subaya. Lai tu mana jinsus sema. Nang lai tu ni dah protect tu ni. Kalau dah bagi nang boda nang tamde ni dah tamde. Enggak polis tu mereka kita kali mati lagi. Mereka sampai thano mati. Authority alam lah. Setan ni itu menjadi mata ada. Alam mana lagi. Itu semua ada step pen. Aku lah soalan itu tu lepo. Lah kisah ploy cop mati. Megaloi so kisah ploy cop sok dia. Antum dak itu kita kalau orang kena khamilian dulu. Khamilian pada kutum dek trek puri lo. Dakan mandel. Kisah ploy cop. Kalau lah bangke non bangke, itu decision bipelo ni CM na decision bipelo. Jok ta pinang elo border so decision is the final decision choklo ko. Nikito ina. Nikita border pelo nikitum bangke tulang ni pusi bangke tombang lo. Ulang ni pen itu mas sardo. Yang punya jalan lapen pen biro roki lapen. Ala nanti sanggup bangka pelo. Amasi mu pen alam di putar son ni lo. Isi bangke alam di pulau, isong bangke aget tidak lo insam po, si tami muafia kana bangke itum kire mang teksi bangko, kusi alam ita kitu, kusoni si alam ita kitu, alam ita pilih nan ko kulai kitu dari kipon tahan. Lapen ini tu bangke aku tanah budolo ini tu kan, siam sarpan cuma di dalam krubra, lada ini tu kitu tiap kana bangke alam ipende, biji soalnya apa kitu no lapen ada kimesen alam mandu dan ini tu tak
no nalitun tira mapis tame dak kodar long kang matum itum to pol sinalitun hadapen timisen alam andun le bangun kusi itu nai kudun lapen rara tunji ku bangke dir tu bangke kadal barara tunji ku bangke atumi bentah hadasi dua rapen lo mulut no rapen lo perusahaan pun ada lo yang perusahaan pun ada lo atumi tara tunji ku ke di dalam sebeli ini tadi lapen atumi ya meeting dua rapen lagi juga duit tahai rara tunji ku bangke apia bangke ciru lo batai lo las nore pom bangke jar mustame nang kira pun tung bangke dulu apa nang landun ting dei apa tesi border ki dua rara bangke apia bangke ciru lo kusi nore powera bangke nang itu sara apa bangke nang kali kaciru ibu kejoga lima tidak ya api ciru lo ke asapso ithetani ningela ate kakaslalom tumatu kolmena kechok Aki exam nangi tu. Ajo ini sih hitung ke proyek tu. Kakaslah lo kasih lo. Soal si pisero orang le tulis lo. Pisero orang ta exam di nangi tu se meklea pen model sekolah lagi indah dulu, hospital lagi indah dulu, lapen ICDS lagi indah dulu itu proyek tu. Pisero nak dulu. Soal nak kasih model orang le. Lasai lason lagi pola mekanisme dah ni gamat ha kacinya teng dulu te lapu sedam tu ni bo. Akhir kakaslah itu sekolah kindah muda dah no. Diopi dah kelihatan muda dah no. Kakaslah sebelum lason senang malo. Anu mungkin teks kita itu cibi draw dah ni gamat ha ke. Kawilu next kelihatan muda. cibi draw bukan itu ko 7 temporary pusat next segmen nanti mata aron dosi ini kecilnya tentu wajar sa ada nanti mungkin ini gitu kan mungkin nang itu molong kosong nang ini pucuk ini juga tiga ciru juga satu nih hanya bisa kalau ciru yang nelo lah kalau kaciru ya bangke deh dia tuh dah ningdok deh kaciru ya bangke juga ninggi jadi saran dah aku lah telah ada terus tahu dah kaciru ibu bangke mana dah kamu tharong lebih ni la soget ngomong soko padupen kaciru ibu nama dah kaciru ya pergi ciru itu la si mau pendak pulau jangan kira di sana pulau je 1951 nong leke long bangke tunggi eken cita pinang ni pusat di sana mati lagi kaciru jadi lu mati lagi cita malom so por situation normal nangi pulang te kosong sih tikur nangi por la soko tak tadi aku minta orang kena wila kena wila bulan dia aku pindah komisi sing macam Ini konsep lah semua. Dipikir itu bukan jadi. Konsep bangke itu diorganize pakai apa? Oh, lain ni mati. Lasi, aku suruh bangke, lasu aron ke asis haide. Pilih halal orang tip lo. Pilih tu klaim lo jadi. Alah, asam bukan dulu klaim lo. Dagi election pedulung orang itu, treasury घेराव klaim lo kan. Nikol ini klaim. Asam lokal lo klaim. Abusco bangke physically involved importante. Mana militar ni kan komkiat आंदोलन पूरी experience बनी पूरा है. Nanti puluh. Lasi abusco bangke aron bangke publicly sekarang lo. Kita ada ka guardian tu ni. Guardian committee tu ni. CM pen loge tingkilo. Hala pen loge tingkilo. Mana KSA katu loge pen force tak tu ni tingkilo. Lasi responsible isi a unit tu ni ada. Hal so responsible unit tu bangsi. Hal so mekanisme tu nak. Alke kira ni yo. Suni so. Itu man nang kira macam Meghalaya पुलिस तुरंत चेक वाइसी थ्रू कोर्ट से हालांकि तू वे अब पी अचुमा पी फादर नेता भी नहीं नेता ना बोलोगे हालां तो मेजर करना को लीगल मेजर कोर्ट पर मेजर पीमा के क्लेम नहीं रहा तो का आकम के क्लेम को सीधा इतना नंबर कितना का के क्लेम के लिए से ग्राउंड कम्युनिटी बात नहीं से ग्राउंड कम्युनिटी बोले ना ना तो ना ये गंतोनी बोलो हालां तो इंडिविजुअल हिसाब से क्लेम होती individual सबसे एक है लासी राल तो कचीरी बनी हला हमारे डोनर्स को हला हमारे सब कमिटी पेन काउंसिल पेन फुल सपोर्ट देना को लॉ एंड ऑर्डर ने तो सपोर्ट नहीं सेटा सपोर्ट देना को हला पेन काले चिंकी वो हला तो चिंकी वो या कमिटी है बासी
committee table kanang le sida leader tu bang koplo kanang dulu bukan te age lamang so committee pensi council penal no total penal kalkulasi po lasi lahai kiklaim dia konsep itu beta chief minister kiklaim bukan lagi chief minister lo ini John delegation lo beta sih lahai konsep itu kecil diferensi वो konsep rever के ले लो rever ले लो ini कैसा नहीं सीधे कैसे asal कोमात sih एकदम निगलान के tek कोमात lalu saya nyambung karena nih bidi bersikap nabu lasa bidi kiklaim dia bangke lagi publicly kita tahu क्या kami klaim lah dia komiti mas sadar tu ko council recognize komiti lo ala sa komiti pensi ya bangke strategi alai seta klaim ko strategi ke jaके publicly kita tahu ini workar ni publicly ya dia tu klaim ya strategi la lo darte by time tuai contact follow lasi strategi ada kita nahi ye ni body ma body bela kita nahi ni po bangke aku biti sing no aku biti sing pe council agari recognize aku biti hada pang bilong dulu importante hala take advisor bangke itu mah advisory board aku ke dua po itu mah MLA dua po itu mah MSC dua po hala so aku biti akan kebe kami as advisor kita hada apa local committee itu terbaik puse direct communication direct link council pe se ini strategi ada nak pun kema mana ni baju para teknik tak apa itu properti lah kalau tahu se legal action tu mana po किसी का नहीं बना और तक वो बोलता है लीगल एक्शन तो भी ना पो लासी लाहायला से चिकित्सा करने में बेटा दिखी बात करें माने बॉर्डर डिस्कशन प्लान लाइव एंड प्रॉपर्टी रिक्स बांके इलिश कर देंगे आदि होने नहीं बॉर्डर तो बात लासी हला कैंपा में ये बोलता है हां कमिटी बांग लोकल कमिटी काउंसिल पर रिकॉग्नाइज कमिटी Angkat tangan, ketika lagi sudah legal strategi pono, ada strategi pono, ini kayak pono. Asal komiti tu nanti pernah Jadi komiti lah orang ke local vigilance committee kuno jago lagi sekroisar. Sekroisar lo kerja lagi. Sekroisar bos. Ke mana lah? Kita bang ke mana ku kurang suspension kuda pupejar pu dorap jauh. Agen mana tu bom? Agen ambil tu pu dorap jauh deh. Itu pada nak kita mak dulu. Pada temporary suspension kuda pupejar kan ko cara dorap jauh. Dorap jauh asal. Nola po terong na sang ho jakal sa chairman po session ne hogo. Ite adaga committee bang se gutum segnan po. Apo terong sang ho alvin terong na kahit apulo. Asi committee bang ke segnan po nala tum te segno. Cho yi bola ke terong sang ho. Local vigilance committee kulo. Local vigilance committee. Border local vigilance committee. Penala geda bangun peneli tu bangke, bosena itu kan saya sonsor. Jadi idea pen galilo rak view sigit terang kote. Geda bangke kisi dam bangke itu bosemo pen kosono solution pun jas ke topik lanjo. Coba bang geda lah mah Honorable MLA अपना नलोनी CM itu होता langkah aking terjemah kan dia. Kalau tinggal lagi turun lagi lah mau pergi kilo nak. Dia tak nak turun dulu. Apa lagi? Chơi phone đi, chơi phone đi, chơi nó sao? Chơi phone. Kalau neri jauh. Kalau semua chơi phone đi. Local vigilance committee yang tang objection nak ke jauh. Chơi phone đi. Misalnya geda lama ke non ko dorap jauh. Dorap jauh chalo. Dia tak lelo, no tak lelo. Itu alam kan ane temporary suspension udah. Jata kalau tu je dorap jauh. Ini cukup phone đi. Cukup phone. Kalau dia pilih, baju tadi. Cukup phone. border ka mana police force ke bidam dilo man. Tapi itu pun apa dulu pun. Itu tu 11 dan non 5 pun. Asal 6 hours lah. Dah constructive debate lah. Constructive session dah dulu. Asal ini interstate border lah pen. Interstate border. Lalu kacing white, kacing sai.
la so mai kar bemo to mas council ben ke khapon along na che tong dun ilgum ka chin honai MP ke hai la ben ke Assam Small Scale Corporation a chairman mate dikhoi mele Lida Singh le ke hai la ben ke na che tong thu harogat mele dorsin ro ha ke hai boi thalang soi mele Ruksing Tero ke hai Karbi Anglong Autonomous Council Speaker Pen Chenglong Nilong Kamnaglen Rocket Yem Emisia ke hai kai pidoan Laben ke nangai jetong untuk Abarim IMP Dr. Jainturong ke hai Pen Chenglong Abarim MLA Dr. Mansinong ke hai Pen Chenglong Abarim MLA ACM Mujari Hansia ke hai Pen Chenglong Abarim EM ake hai pidon ne mise ke hai pidon la pen board chairman ke don la pen ke da political party pe nang se tong non Congress BJP ASC CPML la pen NPP la pen FSLC a president kan chenglo secretary ke don la pen ke organizations Kascom Kanchascom KSA Karsa la pen ke ENC Jakas Hills Tribal League Penchenglok Som ke doan organization ke doan dak amai pu Penchenglok Konjun Bank lapen ke border ke do tum ahoy du ke do tum lip loop pen ke do Songja po Songja pi doan lapen song along ajak thip abang pulang ke doan aprang sinal chung Longri long pada farman, eme thang long le kacerai kom dia phan, pini. Party thoram ji kupe pin pen, ning si pet pen chingwai chingsai. La so krum sai mai long na chetong pot, chetong thega pot. La pena tu mesen, budi sore na pi thega pot. La pen ke, anutin na budi sore na pilo, anutin na political party ta, student organization ta, la pen ke social organization ta. Lapen abari ma MP tumpen chenglong non ke to ma MP lapen MLA ke hai tumta budi sore pe nane lapen ham phanga song ke do ala tumta budi sore pe nane pi pot ke the chingwai chingsai ka pitun the ka pot ang tum ka do pe na churolo lasi ke banjial mian na mel tumang sila son la hini ai isu ba itu nelika ja ne border issues pen la autonomous state issue la sona isu yung sing mai rap sar thek je kroisar thek bolong ne tum chun vekji la pen ke la so isu da me ele tum yung se ning sipeten la pen dak song ke tuan da anu tin da kar bian long leke mitang long leke ba ma chipi tum pelo la pen chipi pelo la pen chipi de ning hang hello la si bang jong phan da akoi bang chipi de nan akoi bang chipi de nan ko la pen ka che kroijun ko mama Puna bang sil tu man ke kaci koi ang thegong si dono blok te tu man ke hara tu man te tu ke argument ko lasi mane ke tharalam komasi na mane si ke social media long theglong Twitter Instagram long Facebook long ke theglong mane WhatsApp long ke theglong mane media long ke theglong la solam man ke tu man ke la ke theglong pu bang ke bang mane tu bang la so pa Pacu bong nan, misunderstanding pedonan po, apan dokok tahai. Lasi lasom bangke, anu tinda mathathe dan nangji, ada pen anu tinda mathathe, je tu bang bong. Je kar biang long lagi piji po, pan ke dak ke bang am, apen song ke doan, dak pen nang tan ke doan tum tabe kar biang long ke do tum. Je doan tum bangke je, itu malong le Nagaland pan ke piji, ini tu malong le Meghalaya so pan ke piji. Itu malong le Gulakhara sorban ke PG, itu malong le Nawang district sorban ke PG po bangke, anu tinda mathathe, lasi nonili po bangke itu kan autonomous council itu cari lo, sida nang itu nang cerap cetu tu napot, ning nang api the tu napot, budi sore pen cenglo, akapre awal saya nang tu saya deng la son sekian nang budi sore nang api the kapon nang tu pan ningat long pen curosi, nili kado banda putot. Arong pa yung sipinya may bang epijut koglo, tapi kado ba yung banda nili tuning ni bangke Dakar bin autonomous council pensi ancora pernan po thik jasi dagmasi thik lo kasi kado ba dagmasi
Surapel na darbang kali ya suang tanam lagi nasi ini bangke samai bangke pansi juri koklo